Watindata mwendo musiaisia wa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ni wachumwa wa matuku miongo ili na ili mwaini wa nyanya mwaka ni wa ngili ili na miongo ili na imweni na udhocha kilunguni cha Ikumbi ya siasa muthenyani wa umundi otondo tuika kila wachumwa nyenita wa rastas kedhuku wa nzomona aini makwani mavikie atio vyo mota na vika indi alama vikie ni moto kwithwa tuitwa isia kilungu namo na indi no kwithwa wima manya o sekunde mbodho siukite na indi ndini wa onenania wa muthenyani wa umundi twitha twinanisia itina wa court of appeal kana court lo thini kiama kwani lama tungwa iko kuvikiana kwithwa we weta kana livotino ya BBI ni uvathukuna mio mitatale ondela ya ati wevo na indi methi wa mayitikirana no tuwa court wa yulu kana high court kana livotisu ya BBI yu ni uvathukuna mio na ya vika muthiavo na tuikulania muthenyani wa umundi itina wa BBI kuvalu kwa ni court wa appeal ni chao kikwithwa kiatia na indi musiaisia onaku wivau nyumba kwaku kana wivo ndevala we no vikie na kwithwa winena na itu na wivikie na kusangia undavya woni waku yolo wa utusu wa koti ulothine kiama kwani ala matungwa ikonena na itu kwisila ile itatu kenda imwe itano ile itatu kenda imwe itano isu namba yotumali mukuvi na vaindevi na mitandao ni YouTube Mutongo TV official na ndeni wa Facebook ni Mutongo TV twati evo na no kwithia unena ni imwe kwa imwe kukethi wa mundu wa kuiva sana TV mutumie link kanwa mutavye asisi vandeni wa mitandao ya YouTube na Facebook na ndeni wa Twitter uitwa ati yani @Mutongo TV ke @erastus kedhuku na ndeni wa website yetu ni www.mutongotv.co.ke na imwe kwa imwe mbetikile univiki na kwithwa ndithocha aini ala namo ndeni wa studio nikenda isethia ni wa mamanya na tuyambi ya kilungu tuimwe na tuimina tuimwe andu masimo ngwe sethia ndio sa simu cienyu itina namba cia simu cieva ukioni na wako na simu ondo tuika withese wase wa TV na tuinena na tuiwa na undavyo utawata na umiteva nenge woni waku kana ikulu ila winayo yulu onene nywa muthenyano wa umundi ni kuthela kwa livoti ya BBI na indi musiaisia nina uthocha na moko hele tutamba nginya muthia wa kilungu aini makontia muthocha muno ndini wa studio na indi nenda twambie ovano mwanyani waku kenya musiaisia mutavya nunga na umiteba ni asante bana Erastus na kisese kana TV ya Mutongo kuma stoneta TV nuzua mwandhe AMCA wa Kalakala Katine Ward na chairman wa finance katika mbunge ya Masako na indi ndio kethia mwithukisha wonde wokamba mukamba wonde balawe na pia onala mewa kikamba nondo kwa andu mambai mewa kikamba ainge muno ngimakethia onde nimetete namo kilungu niki karibu sana. Yes. Ni mubea nienda uzamano ni kikethie musiaisia na ngimwe karibu fa Mutongoi twiva Mutongoi mazito mako nito Fred mbala ni political analyst na ni mukamba isiaitwa ukamba wa makueni lowa mboni vanveta wakalawa na yitwiva kondwa bataonena na mukamba maundu mebinda zizivo nebinda yukite mwathochi nyonde ni karibu muno mundu wimbatha asante FM FM mheshimiwa karibu sana ndani wa studio na kwa masito nitawanda nikitonga manzo mbunge wa Makueni constituency ula ingi ni wakili ina uthocha muno mheshimiwa na nondo atongo yonde ala mwafika bano kuvatho mwanya wenyu na kukanthini wa kilungu kino cha ikumbia siasa indi ndini wa posta ni gwateni moni MC ya ungi wa Kangundo West ulani ikusia kaloki ndani hethi wa Ivika ndini wa studio indi unoyovo kilungu ni tukuendea na nienda tuambie vava kuvi itinonie wa katano na ni muthenya ulonete leto ni andu aingi view muno ateti afikie na kuona na mwene ndeni unete lete vethi ata livoti ya BBI ndeni wa court of appeal na nienda kuambia vava kuvi na kwa mheshimiwa Steven Mwandi livoti ya BBI ya vika muthia ndeni wa court of appeal indi kwa alama kwa seneta no supreme ni matonyo supreme ala proponents indi aingi moni maneti kile masya ni sawa unosie utusu wa court ata kitu cha mbele ni asia koti nina nangani utio wayo yulwa BBI na
akenya kana ithio ndo na tunamienda athletics la nundu mavinda onthe ndi yalita kwitha ikia koti na mautio ma koti kukindu chambe ndi ni na demonstrate kana ni ndi ikia meao kana ndo seti katibani na ndi kuiwa sumia kwa sema uthi supreme na kela matedi lakini nyewoni ni wakwa ni kana o tuithi supreme ndo atukane tukwenda supreme yetha imaanisha ni kunindi vita yingi baumbe yange ila tukwendea but also kila ntona kwisilia kana kila ni thironge acha nondo ni kwesi ndo bingi twese si wa BBI na andu kana ndino tose onziengi ya ku salvage kana kumanda isu nini ondo sitona kwikwa antoto twena mbunge jitwela nene na ya senate nyenona taketha no mopik no moses imwe asinula si BBI ni lanzeo sitona kwesela katika mbunge ope windo utwa supreme weteletwe ukethia ni siasa uruwa cia mwene ndi ikaendea kana iketha itona kwitha sitona thukumandino kubana imwe nthugu waze kubana bana imwe nthugu waziranzio muno BBI kile nene kana kila kiolewa ti kila kindini wayo ni process ile tumekite ni metalatala na tumekite niyo ina nene wena twiki metalatala mbathokana meo ti kila kindini wa BBI ticho kiwe kina thina tondu kila kindini wa BBI kesagwa na Kenya na ni marona sana kisio kana ni kithugu kwesela kukona kura kuko tiketie kuleana na metalatala ile tumekite talikunga ningwitha ndisio kwaku nondo wa makoli wa mbeange ndo akiu ndiko kwaku bwana Fred wethukisia high court ya vikia na kwitha yumi otwina kwazikana ni uvathokona meya wa devote ya BBI metalatala na tumewe proponents kalaba na kwa tambo BBI ma the court of appeal na court of appeal nayo ya vikia na kwithiwa yekithia kila high court yethiwe ya nene woni kana utio wa koti wosiat. Asante wana Erastus hii nenda kwa sio UBBI unduambe BBI onati project hai serious kuma mambe yoni ala mamyambiti ona mumbene mayai serious nayo ata nendo kutabya ati ibinda dila musumbi na mundu la uyodinga makethanisie pata wo monene wepinda theu waikana nitukwenda Kenya muti olo wa siasa utheye na yu nundu andu ala menda kutheywe muti wa siasa tima musumbi na ala maengale kweno nge ya Odinga yai lazima mathwe kindu mewe pe kindu tutu mwatha kiketha kibo na mathwa list thibo nendo kutabya nondu BBI no kero no akulia andu ingi ma Kenya ona mama imezike na ichau na wazio ndu ina atwaitwe wazio ndu ina atwaitwe ona Kenya maineze ni chau kiuke kuyati yu ala utuyo la umiwe ene BBI ona maikwenda obetu kabawithi mone yani ni balebikie na maikwenda thipetu kabwithi na mambi ya kietha ni yani na inesa kumya muthia azandi yuni bongwenda kuzunge mambi yake ndundu witabya ate imaku kana nene ndio kethania na mundu tena asindana no ile wa matabya kindu ni wa ile wa matabya kindu kethania ni mama nai yo yuwa mwathi ukethania nata na makethania na undu wo wambe maisie nitikwenda withi kilepinda tikethwa kilepinda serikali la yaseubwa ilikite andu onthe ni kana mambe yekweanewa lakini juni kindu cha thiwe andu ibinda thiu na nendo kutabya ona mumbena la mathana menda withi maina akulu na andu la mamati kila menda ni withi maina akulu umundu na akulu ati we mwano na niwe munasinda nai no nai na mundu nge munai mwe yo kila kiutuma otaendea na mundu munai mweniki ukulikana no munasinda na aya na ageo unge ekulu ati mundu Odinga ulo na timage ati mundu na niwe munasinda nai wewe mukwatania mwikiata na yine lazima manthe okindu matabya ate imo kila kisionekana kila mathie ate imo moni mathe ise mutia wa siasa Kenya. Okay ko tutwenenia yu tiwa court of appeal we muyani onako nyine muyani. Okay
haya nikuka kwa kwingi asante ngwatagia itumi asante kuzaidi ya tusonge nenda ni wala we mheshimiwa manza niona Ismail kana mbizie ba eka we woneni we muyoka na kana mbizie ba be bona MCA yuki te kunywa anenda kumwelezea ndo yuko tithu koma kindu cha lika sumu munini kotini kithuka chonde yuki te kunywa kikalika sumu ito anzike kana saya na iwendo ango ni akengani kana washungu ni wakengani akamba ni mezi bo wanzike yuki bugika likanzike ukakinywa ndo leo kwa ndo saya na idiwa itina wasayo na kindu kila yuki lione kesio lakini ukachongela kasumu kau mwananga nijo na iwe judge musinga asa the bill is null and void. Yani kindu kulingana na meao kitebo kwa upeane na bathei usiola wivo na umano ndo banatumikie mbesa mbinge kindu kila kiandike kabuguni kabu muthano umwe nikitona kweza kwambiwa ni ene katika wolona kuniwe nundu isu manai mawoni ma andu alama ni beto BBI alama seneta wa Masako alama mheshimiwa Rose Musyo wa Makueni andu oi muno we mundu wa professor Aurelian K ola university ila nene ya kanisa wa IC uko Masako andu sina andu oi muno kwa mundu mekia na kila meitwe meke mai madhikula kuyenende mamakuli mawoni na ila manengiwe mawoni yubesi ndo imata constituency yuma ya kule woni wa constituency na nende maya itwa makeka public participation makane constituency kuma ndia yuma yaika lakini inoki inege katika bill siku netwa na ndo angi maneta wa expert nundu ando lalma bibia yambe mokia mami na wewo na manenga ne mawoni boso ne mundu kwetwa expert na ke expert yongela sindu ita na kulu ayenende ongela kasumu kila kiwijo ndeja thuka wethe yake mundu nywa nenda kwasia kana wasisia mundu lo sindie katika kuvaluka kwa BBI ni president Uhuru Kenyatta no mundu ambaye kusinda asinda nenge na no mo asukumie na Raila president Uhuru Kenyatta ta mundu ni ndio manda maarifa makwekala na tarwa tuvemba Raila tinda wetete twanguku itikigwe tuvemba yeto guru na yeto matume yuka ukumbwa niguo nekiwe kumatene na kwa mundu la mwina mundu la isundu serikali itwa yegwa tumakosa todo no dikile na ndo ameta wa expert serikali no inene mama nai tieni ze inde na mwatu kande na mwatu maende nimegweza kubika pa mwiso umunde kwa wege nduko le president Uhuru Kenyatta na makoti ni aboyi ubo wa BBI NITHELILE akenya maina ingiro ta ngombo no bo kombo NITHELILE ngombo la nene kan gominie bungu tabia ngombo la nene no ni ya thini ya muno parliament hii orengo na omolo tiende nundu ona mheshimiwa letu akaluma nitema wakili ala maima nasa anitesemea ona samuno na nitokia wethia ona mama tikwenda udikaze kwa nini na ma weto tene ila ya kamitini ya bunge mashaka na mukane kabuku la ma wetie la mandie kwa mabugo muno na omolo tienda umwe kamitini mewa muiko ate ya baba iwe akaya ndo mo matulie ngombo cia baba baba ukuya akili makilia na mara simithio mayusi le kwani mate kwami yulo anda sila kwani utekuzia mimi nijoze balukile nanya na ite kwani unga yi Supreme Court lakini ndu kuona ndo judge sio ndani judge na ndo imwesi High Court ni Court of Appeal na Court of Appeal na Supreme Court lakini meta pushing judge ni judge ni judge kwa ama mbema ya tano makeli me Mwanza asuna ndu 10 me akili timamu muno kindu yukila chai makosa kiriwe ki makosa no no sio ko tabiando ni baba na tukika president Uhuru Kenyatta nuna punzi za katiba na ile takwenu kwa na moga masia president Uhuru Kenyatta abua o judge ni serikali ma ibua kastolo kala kamumbo ma watatu ye koti ye parliament na the executive kana sumbe yu wata musumbe yu amina utuka judge onotembeta lelo wenda we judge njo nanga ngale serikali andike to jenji ono ile kwa ni musi uyo judge ngino ka kwa we judge wa makumwa
na musumbe iliu yuna ke musumbe au sumbe ni na mina ko sobyo na mina kwa bidyo na katiba ni musumbe yunde ndwa emwa na inji wa kawaida na undu wo nda wikata musumbe wika waki usumbe yes kwa uti mundu wa kawaida betete ngokoleke no ende ni undu wa elesia ni kana report hizo ya BBI tenenzio indi mheshimiwa no amekunie kula ya ye ndeni wa mbunge nene kitumi kilana ina chokipo Makueni ni anengetwa constituency imwe na Makueni constituency ni ward Mwanza na ni constituency nene muno yumete Sultana Mutu ikathi ukwata Kitui na bendo abe bina muno kuthiuka na ni aleta utilania ona katiba ka 2010 na kitio ikotini ni natumiange twatetheanicie kuma wote twaola ward ile tai ward kenda siathike West kwisila court huru watatilania Makueni kwisila court ndato cionthe ithelile katiba kapita na Makueni atia la ward kenda yendete kwisila Makindu nguo masumboke thia yo Makueni na mulala ye Makueni kwa uya ikindu kiito muno na ila pana tukigie Makueni nini utilana ndina inilea kilando ingi Makueni menda kucho ndije no sikumi wewe kwa zaila takuna kula na isio no kamiona a video na isie for 2 constituencies in Makueni I vote yes kwa una specific la na kunia kunia kindu kingi eka constituency eka kutilana kwa Makueni kugoka yes kuyu kuuni kwenda kwetekelile lakini kaka kutai bondi mekonea tumekonea da kwenye yeye ne sina na tabia no mama kuona tena ameanza mwendo lakini mutongoi waku no amekwata amba lakini nundo ame maamuye so luenge de tukuya ende bana biga bandu luenge unaema na mweya na thina okay nengo kwa kuyengi we tutelese maundu malo no ndo yo lawyer asethi ane watu ele anjonesa ndo kwa lebe mheshimiwa Mwanthi wasisia ngwatanyo cia kiuteti ngwatanyo ta One Kenya Alliance ina Kalonzo Musyoka mheshimiwa wa chama cha Wiper no mutongoi waku na mutongoi wa mheshimiwa Manzo na mheshimiwa Mudavadi na mheshimiwa Wetangula na mheshimiwa Moi na wazia Mudavadi no tanga sita kwita kivela cho sumbe Kalonzo the same indi no nginya vume umwe na peki kinetwa expanded executive ketha BBI ile na beti indi nisu nibikie bau na wasisia yuru scenarios no wasisia ya oka etha ne kwangelekanya ni Kalonzo no president deputy president Mudavadi huko wesa ithani mebanga ni BBI ni no ni balokile wasisia bedia ta kwangwata ni otaiso kendo chambe na sisia nengona iditwe well placed wezo kasisia inyota iditamba ya mukamba kendo chambe ona kune osumbe wasisia au mea metia wa nene ila ngwetu niweta ona baba Mudavadi na ona Ruto ndaso zemo mite on them biata mumite region nini mwe ne mumite wana mathengea nite kwa idithu biata twikalite ote katikati wake katikati tunesa wa Kenya exactly you ukethea tiba yote ti ubiane wande twiba katikati so to me to place it over baseo kwira tutona kosa mando ngio tungweti no banini debate nisu yambe no mheshimiwa kendo waweta ni waweta issue ya consistency ile seumie waonete se BBI indi Makueni na nengetwe mwe na BBI na biti na BBI na kuna yes and on that constituency na ito ila wewe na weta na sia peo sindu si pa undeni spiata critical na ito na iselanzengi na sikasi ikateri ya Kenya onde na no si iselanze swingi no si isele kwesela parliament ni ndo kitoneni hapo amendment in peo sindu critical spiata seleta kusemba no na suikatewa yes nikera okethia ni tatu aonde bandu basio ketha wasitu nene yes ito nene akiuche kwa ni na sisia ngwatanio yaoka yes ngwatanio yaoka no tusisia musumbe sinulo kwetoko na baba ukethia ti bandu basema biata maendete na ukasisia okaje na Gideon mheshimiwa Gideon na mheshimiwa Mudavadi na Wetangula na party leader wakwa honorable Stephen Kalonzo you wasisia formation ni suni formation nzio itono na kodimu baka mweso na possibility kwa ondo zili ya kana
ni kwesera ne ngwatanio nondo baba bala ungamite abiata ungamie weka Ruto aungamite nake eweka ithiete na ngwatanio ibiata inclusive tena mwana wa Moi tena Western Mudavadi na indi pa Kenya tire Mombasa temande andu angi mutukwatana no ni pia ne ngwatanio la lina sula wa Kenya netono dibasa Tiko kakubana FM. Azanti. Yes. Now, kwithe wa BBI enaite ekanye kache kukethwa kivila ki na kia. Na kwithe wa neo oka ina ndwana ne kwithe na kuongelange makapiko watano. Yukwithe BBI itebo nendo kutabyo BBI onaketha ne noki. Pedro wa Muzumbe munini wa Muzumbe na ibila ingi sikwitwa ma prime minister na andu azume kalandi makana ibila kuyanana na pinola mundu inago ula wina bina mwinga ngi no wezo kutwika Muzumbe na ula wati yaituka kindu kila kibwithe wake ona yute yone BBI tebo o kanundu thina andu aingi andu tatano ana twasiana andu azume isa kalandi masisi o sindu cie kivathukanio ni kana mapikie kuigwa nati wa ula utona kwithiwa mutongo wa itunu yuko u formula na yela utumika ona kwi BBI ya izo kulia hii watu witha mna Muzumbe na no prime minister tuiza zinu mana matona kuthamia andu anange munini wa Muzumbe no na nini wa prime minister now you formulas ona ba katika oka no yipo ya ukula ni ati yo ikaunga mataoka wala wela utwika Muzumbe no natika ekalanditi list point sionthe yutika ekalanditi list point sionthe andu asume meanata onoka meke amakatwika thanthatu wono point cia Kalonzo cia tongocia point cia Kalonzo no cio gotongocia sikakwia ati katika kikundi ki cha oka mundu ula utona kutwika Muzumbe yuke yoka kiili undu kiili okay londo kiili kete jongela mundu chongela Raila yuke kaongela Raila equation isu ni upenduka completely inde yu oka yundu thile yute unene aba ula wayu ona baima kulu maingi mutongo iwayo ni Kalonzo na akati wanu ni Mudavadi na akati wanu ni Wetangula na akati wanu ni Mwanama iwe bangozi eje chao iwe no zindu zila hizi ona in fact ndo di rocket science twe kindu na chaka wira kite jana le kwe mwene ndu tezeki ene very good experience miaka aya na Kalonzo wa sisi pe no mwenda kutabia bona kuma twase kuma ngilile na ile yakayungilile na ile kukwabika ngilile na Monza Kalonzo tai very very active kuma ngilile ya Monza mubaka yutweba Kalonzo very active muno nundu ona kutwika nda maya sumbeka miongole ngilile 13 mwaka 17 na 17 ndo yute ona kutwika maya sumbeka katika mrengo la mayene go no withitwe active atiye Odinga lakini Mudavadi tiba tutinayemona Wetangula tiba tutinayemona yo na amunge ne ndeme olikwa be iguje ngwati yekona the ilikwa buya ya waparanya obagu na note kweto mezizia hii yo ziendeka nu na ziendeka yake tukweto kumianalyze ino ndito amoni omba none wa president Uhuru Kenyatta kwa Mombasa ine wetiwe na note kweto mianalyze we ito wake na etito nu na munango amesizia nuno tukwendea na umesizia aguma ni na Wetangula yuma kweto kuthawa kadi ino mwandu ano meli uloto na utwete ya kula ya Western tiketha na Mudavadi timanda mundu ngiuma yote ikata kana tiketha na Mudavadi na mundu ngiuma tebina nundu Wetangula niwe zino promote ito akameze bina ugethe amaenda katika table ya ombageni nukumbageni azema lakini yu akaiwa kando na opara nyithengeiwa wai mutume andu ingava nezo kona atu awe munene muno yuko uti negotiate ndune na yombola awathegwa yuko ndu uwithia ni makwata ni matinira makwata Mudavadi ejao ita mambe osumba na Mudavadi weka yuko ona BBI tebo ne tebo na thibo o formula le neza utumika kunditamini lo kwa Muzumbe binde ya BBI
sindu zino ikwendeka ikudetermine ulo ketha musumbi pa ula katongo cha hoka ni sawa sawa bwana FM. Mheshimiwa Manzo no kitaka kuniokulie tawo angwate ni One Kenya Alliance kwa mapinda mengi nilito maikomana andu maitha mayetela oka ne kututavyolo kukitia kivela cha usumbi na kibebelo cha oka mali na Ivasha midanyeli twetelete nende metelete ona hivyo haya tuikalanga sona mali Mombasa kwa na President Uhuru Kenyatta na kwethi wange wambingi ende kule kwa yukite bano kwa kukonanya na ripoti ya BBI no with the way One Kenya Alliance netelete utiwa koti nikendo ithia ni amanya the way forward na olo kukitia bila cha usumbe na tikiti waoka ndo lilikanya ithikisia kana ile utiwa koti wambe wokie wokie to senyo kwa ndo ingi mayona serikali toto na udumba ni ande muthembocho na serikali no haje tumba na ciande saa ingi ndo ndo azu no mayo ko nitinetelete utio na twetelete utio wethe ani tuende na wea nundu kumbania usumbe twepena mwaka muima wekithaka wa kumbania usumbe inde na ndo kusungia baungwe kana katika mikutano azu andu azu mombe no mesi mundu la wiyo langu kwa yu kwa mbunge kwa experience nwisi wasisia pechati kimake chwalo acha the 10 vice presidents of Kenya na the last vice president wa Kenya Mheshimiwa Kalonzo Musyoka yes ula wende twe ibinda imwe vice musali ya vice president miezi 3 na abalugilo kebela jo mbunge vice president na kumela abalugilo tu woto mpaka omuntu nda mubekainge kondo ungu bange ando maile aya yu na kewe tangula you know kuya western kwe ba ko paranya beto Kakamega county na wathimbu Ngoma county kundu kungu Kalambu kusu na zuni mafodi Kenya na baiko na aja magengi ku lakini ama bakene na Nzaluo pewo with their constituency mwa ward binge sinzaluo na simbalo ya nini ezuni sio kunia wani ODM yenda necho ngundu mapakane tangi nambusia yuta yu Mheshimiwa Oudo twazoma na kakuma secondary nginya university Professor Oudo nikimwana oja muika wakwa nicho kithibeto balaba imudi ya wori lakini kenyupa waninzaluo with ya bauma nena ona imbalo ya inena kenzaluo na nimatwanite lakini wabika mbungoma kutijenga ngina mautoligon kunu kunge kwa wanga wa afford Kenya na yuo kaba Kakamega nicho na oparanya tetangwe yuba uka Kakamega na Mudavadi mumwathima na abina na katika ko oparanya na Mudavadi Mudavadi ni wa vice president na ikala na kindu chu na ena matarajio ma vice president maisha make monde ba Kenya ai vice president na vice president suo mwe kondo wou wasisa katika okayu niyo no wa Kenya na nenda utabia kana Mheshimiwa Kalonzo nutabitwe ju na ndwala mena pata muno ona mate ya kamba na ndinzeo na usumbe musio na kewa tia nduonde mendete la ita ndino na tia nduonde mendete luto ndino tafadhali ndukeze ulika bandu be mundu na wiva unga mawiweka tibi kama iwaka ile withi anwe wikula mbinge kwe luto na nwe wikula mbinge kwe Raila na wanga kipeti pa amathikone methe wa ngengele kipeti kina isiate pate na ziana itatu twile twa mutui na kama kaitu na kipeti kazi sana zionza zinanza tiambao njia kaitu na kenda tionja kama mutui libiti pale moi anatwe usumbe ni miaka 24 kondi zeru twa mother jam najua kwa ngidio ni agileti nundo ni weze banatwe usumbe haya Raila Odinga no amandike ko palo kana ba imotho no nomwe Raila Odinga okazumbe kambe ya Kenya ini babiketwe pa na ningu nenga kitumi ane kwetia Mheshimiwa Kalonzo pina wa Kalonzo niguo na tuokueta Raila wasisa yuba yamba luya niendie nizio na kwetia akizi naendu haya nisuni Nyanza na Western niziadala hadi ala na ndo mage memoka ona makona kelele wingi beta kula ne namba aya kwala ne andie andia ne kula na paloka wasisa Mombasa njoo akitete ukilia baba kinge na kinge tasoma na ke university au meta Alliance boys na kwa meta Sare boys
kilasi cha kilasi kikale muno ibinda ilo ndia zomwani mundu endo aye kale muno weza nduka nubi kabu endo awe mopetu muno nagenda kendo andu yana miongo elimoka na kingi ni mundu ni mweze miaka mingi na ni muwe na ake wanu endie oka kwa ukilifi ni kiendu oyu kwa kanda biko la yura ilo ne kwetio yuko kwiko tanaribe ayo ndacho indikete kwa mheshimiwa Kalonzo pata itatafeta indikete kwa mheshimiwa Kalonzo yuko la tukita kuwana no central nambo central ne mazalu ile bibi ya la Moses kulia waizi ugwai mundu wana akitete ugikwa mundu lo zindia katika bibi ya ni uru wa Kenyatta Moses kulia ndane na chu na Moses kulia no ne ye ekuyo ati nichone na chama chakwa hiyo ndati yiko the waunda mundu wake ndiketa ano nomination njua na siasa ke kamina pyo na kwa mundu ko mungendu ta mheshimiwa Ruto na ama nego ngendu wa Raila Odinga kula kwa nomination zika ho muno cia ODM na yuyu andu azu ni mezene ke tabia kwa andu inge masiasa ni mendo ama ikia nomination ya NITHELILE fallout ni miao kwa uni jona ke Moses kuria yuende na kuoke kuyo tinda chama kitu cha kunengoshitia na ke nanda tekanena na Ruto tunena twena chama tena jumbe maitu nda tukana na mheshimiwa Kalonzo tunena twena chama atuna jumbe haya osela ba yuke kuyo kijo ndake tu akamba thingi na meru mundu tibakanite tia nenda tanarifa kwa mundu lawe tikiteka central Kenya katika ndo ame atatuno ugwe kuyo mainamba kulo ndo megiwe divide ni mheshimiwa ndi tuone tondu ethi tuna ate ne kanisa la wa bibi kwa ka uthi ukataka makanisa na mbaka ye wa bibi cia kanisa ile ya bibi ni mheshimiwa Ruto na ndo make tambe kwa kaju ata namba ukabambo mani na kwenda aekira tarisma makanisa na jao tambe aka ye wa bibi cia na katati mane kweli mundu ni wangai Biblia ya zati meko magu memo utabia mweke wa kubigeta. Okay. Mheshimiwa Manza akambeza ziauya. Haya. Ende mwendo musese ni ndino wakilungu cha kuombea siasa kedhani ndi walika twende na onenania anakwe ona kuno tuneno naku kwesela ile 3 imwe 5 isi namba otumali mukuve ile 3 imwe 5 ni namba otumali mukuve na ba indevi ndavye weta wimwe nendi itina court of appeal kana court law thini kiama kwani alama atungwa iko kuvikia na kwasia aye mitara tulele na tumikie vande ni walivoti no ya BBI ni overthukana na mia kwa BBI is null and void na yavi kama thiavu weta wimwe nendi uyona hata woni waku ni wiva wetene ngwithandi usoma nengosia mautumani menyu o yuyu aindi ndeni wa mtandao Facebook ni Mutongwe TV na tu live ndeni wa Facebook na ndeni wa YouTube Mutongwe TV official Twitter twati @Mutongwe TV ke @Erastus kithuku na maondo demakwithi wa me mailuko ende na kutuma mautumani menyu na nengwithi wa ndi masisia ondatika mbodho siukite na ando masi mutafadhali na sailo kwisaiwa twabingwa line cia simu wana cia director Mr. Charles nenga simu tafadhali wako na simu these wa TV ana mute over nini kendo ise ya intro wana wendo yethukesia tuyesa iwana nondo ni nena ambo na betha na delay ndize kana mukwelewa betha na delay ka seconds kuka vinda kala ukwendo yethukesia ndeso yethukesia isa ithi anasia alo na kwimbia alo na tuyananga masana nikutukie tuyenda nanga masava no twendo songo ise ithi amondo ni mavikia na kwa ndana ambo soma mautumani nenda nambe kwa balabe mheshimiwa Kalakala mheshimiwa Mwandi ni chao twailo soma taenendi na twa mwene ni chao somie kumana na utwi wa court of appeal kindu jambe naambia kona independence ya court sito wasisia uno matwie mone maneka lende na matwa ta majudges na nona se mateko inafua na usuniwo ndi yana wasisia sindo independence ya institutions siande kindu jambe nonie that independence ya court sito na nona tande peselo bau nyintini bena thina ndu mo mekalile ndi mesiliana mona kwa ile topita pili ko chune ne tuchonie kila kingi nie kwa ndo yaiti papi kwa papikiwe taile kwesilia kothiata o tusiaite kothi 2022 ila tumonene na twaweta na twatabia mbai kana mabinda onde mundu akamusyo lake na nombe lake ndizambi cio kwa kamusia mutu kasi ya musyo go musyo na ndakira nomba ngolo basiana no mpaka ukasisie laku kedabe bandu etieli ndabe bandu ekusia ukalia bwe kusia nikenda twake musie mulumu okay
Aya naende namba kwa kwenye mundo bimasomo alamwasomie nenda alamusomie kumana na utiosi wa koti naende babe na ene ndingi maende na kunena ni Facebook ando ma Facebook ketha noenda kana ketha wene kulio wena woni tuma oyune ngosoma via Facebook live na niambia nake Deacon ibe tupoint yo tulengwenda weta tuna wetu kotini no mbo tukwatia aya ni sawa ni kwate tuyola aya tuyola kana tukola ngonenga mwana okay nienda kuambia na Deacon Alex ngila ayase Erastus school ya MCA mwandi itina wa BBA kuvaluka yuni otunga ila mbesa sia grant 2 million Kelly kulia honorable Manzo Raila endorsements yake kuma kui president kuitene ni kumumina kisiasa aya katatu kulia honorable Manzo tickets ya Wiper ya governor Makueni yenewa senator Mutula kana ni wa Philip Kaloki makuli asingu banenga mwana muzonge ni kwate muyolo ndize baba amane ya mambe yakwa then wa topic ni wa topic so na kwazia endoni mashima Mutula na mashima Kaloki izu makazi mbusujo yes makazi mujujo hapa izu twamina na mundu aibusujo ne penu ka mundu aya nongeilika nonginyo mwene ke nongeilika nuke saithe wesongea su yanku yakane ni thikuongi etwa Alfredrico Masila vaka yole injunction twendeni kabisa koti ni nona nisie wayo BBI inayandu anene vau serikali ni indi tia Kenya ni Masila kayole junction na ke ongi asia thina wa Raila sa oseuvya kindu kimukueta mbasi ogopa Raila sana mheshimiwa Manzo Tavia Kalonzo esovyane na kadi sia Raila Chris Kadensi Masinga lo tosha okay ni movea ndo wawoni wako na kiongea asia Tavia Manzo ndeto yake no tuku siwa indi ayeke otukenga tumwese nesa view ayeke kwivithania kunga uvivieni usweta Martin Mutua ni woni wake Benjamin Muithi Beni Benja asia koti enai na wiwano na Musumbi Uhuru nocho kumina Raila uziaza koti nene mwente na President Uhuru kumina Raila sini woni wake onge asia eta wa Fred Modhenya BBI haikuwa na mwelekeo hata kidogo ipotelee mbali oka wasikubali Raila Odinga ndeto sia Manzo nisia ukweli Kalonzo akombele ninye mutemi kuma mwingi Paul Katoto Musembi tundi kabisa ni Katoto Musembi kuma kikumeni changuo masomba sana maendeleo nimo tuenda eka kukengwa usiaze maendeleo meka ukengwa na ndi Joseph Munyoki Erastus school ya honorable Manzo kana ena evidence kama Ruto ni wa VVC kanisa kiamba if not propaganda if he has evidence a good leader take it to court and again were not electing tribe but Kenyan usini wanu wake Joseph Musyoki no either wene yake umheshimiwa Manzo ni kwa chendolwa nendo soma motumani angi atano ma Facebook nikenda no sesimu ando basi mino ngitegwa nyu na tuyate ya miao Emmanuel Kimandi Kakambu Erastus wiwata ni wanesa ni Kimandi kamwana Kakambu na Kethi aheshimiwa asu vyonani asia kana BBI yayetetwe kuminana na Raila na Uhuru kweyumya vala we na kumuya to wonie ondo kona endi oto wonie ondo kona endi and then on date ni chama kilona eni mheshimiwa Manzo ni kwate point esi ni momeneni aya be ongiva no andu basi mwino kitakwenyu ndatika mbuthu kana mbe osomanga SMS vano yanuzaj Neymar Mato Erastus ithi ta Asla Nation twina utanu nondo wa utwi wa koti Tavia atongo asu mamu ya Kalonzo okay UDA tuseuvye serikali wambe Francis mheshimiwa Manzo ni tukwetie tamundu ni tukwetie tamundu wa mia Kenya never lose hope Christina Litos Joshua ketho akamba nitwa nikite tukakwatania mbai ila ingi ata usuye kulio Benson Ngomo Munyasia ketho Kalonzo no kuyamini niki utongama na Wiper eweka na ndi ungibano eto alose mwende Kalonzo tosha Tavia Manzo sawa kwa uneni wake Alfred Mutua na kiasi ni Mutua kuma Mutomo Kethia Manzo mwe aitie ungavana Manzo yo witi ungavana ende kaneso mewamuthia Festus Kilo yo niki atongoi ama ukamba mate kuthikuo ya county ingi ta umundi ni tona Ruto Kerugoya ukamba vaikula ivitia Musumbi vevoka andu basi mwambie kwati ama ashimwa mambo zonge amakuli azu makulu matolete kana mbia na werainya pe bwana uno gungo bebe ni umwe ya siasa jingo bebe siasa
ikila wene na siasa ni kula na ikita kwetwa ukanengwe kanoka leo nengo kwa unondo niwe zange kwinya aile tamba olika agamba onibonenza noja chama ni wandibo ndikamanando ni mama tikila chakele nenda usungia yulo kanisa la bibi niwe kwani la yende hegiu niwe la loya unesi iwe pa pe loya unesi ye kwisiwa pa na pe andwa ana maende na umambwa nundu pe ngusi sia ye na ingi sia kwa na kindu chu ni kiende hegi kotine kwa usi ndu isu sia hegi ona balando ani ne malekilwe kotiusu ndwamba umina sindu isu na yithela ona noamba usumbika ugezo umina usumbe no tisa kwesa kwe wa basi ukusi mweo ne wauma na nitwambisia kwa nienge kwa u bandu bo waiwandu kana bandu pe kiwe thuluma ona kwa gwa myaka 50 makoani ma mvembosu ma criminal court ya ku Kenya kana isu ya Hague ina mwana asile ila ya Yugoslavia tena atwa wa Hague ICTY ya Yugoslavia na asile ko ni makwani ngoma nyanensa muno na kondo ti makwani methela metukena nukona ona prosecutor omwe auma onongyoka okambisyo kindu ni jobwa no su nesiwe ba na yu enza na mbondi nende muno na nukwamite ku Hague na nuende na unengane ukusigwo nde chao chande kwa hiyo ndo medekele kana male ikanisa ne ya bebiwe ikule ne ya bebiwe ata na ya bebiwe nundu wake na bayi mundu teze kana ya bebiwe ya siasa na bayi mundu teze binda yuruto ai na mheshimiwa Raila na bayi mundu teze kala chande kwa hiyo nundu sindu siende ko ndi comment mbe wa bau lakini neze niyo biko muthana ibike kila twakugwa waipatela kuyunganya twithio kana kila ngwenda utabia Kenya na nicho kuona mpaka monthi Raila Odinga na nuna twa yase nyendi namba kuamua kana ningunga musumbe Raila timutuma ni muno nungamite na methana mingi na kale usumbika ona binda inga kakalata woza ikula sionde na nduketha ni mamukuni yonde ngino kamba uonde na bado adelea kusumbika icho nonia ata yu onjalio inomba nie kuya kuosia sia nimete kuungamia ondu thetu twanomba natakamba ningwenda kwitikila kana kula zietagwa kila bandu Kenya na ndi matabia mheshimiwa Ruto kuyutinda kurugoya hicho kuumaniza na hitu tigeza musemba wa kanizo noone ta wose mbete muno kana akabana okethe ayona titabe andu ange masemba siasa siamba wangwa nesa na yusi ya maisi onde o UDA depo nundu UDA ukaumia mweko UDA batia lake UDA ni jao wate mweko andwala me utembea na mheshimiwa Ruto yala meta ndindi nyoro Moses Kurio usuwe Moses Kurio ni umize zingino na zingino yake kale muno na nukwiwika muno baya no mbakando makasisha na tina ke mbunge nitendekelo ende na ovanga na nitikala na ndindi nyoro ne shungwa na imwana zizi tatu tizio thio wa Central Kenya kwa andu makilitie kimata atumo athembi maku atumea andu alama mayambe samesa ni masapoti siasa ona maina za utumwa hii ni mwana yusemba na Ruto asembete alike kanisa yeye atendikaje siasa ona binda campaign yaisa kwekiwa na ni wekia wa mitako mingi muno bagamba iko makwani ta wonie ma BBI ugekiwa mitako na maina make ona ruma UDA majatima maneki makwani ma BBI makwani maneki na mutata na ndwangi tumese nijo wewe la mundu wazia serikali no inezi kile na kweti nundu Raila ile tendo ni mutaka usutene na niba bigie bandu wethe ani wamana nene likile mutaka ni lakini ndio ndo ni jumya ju yakande tele tiseona kiza kuthalata ona kene wamana no wazenje gitumio na isi kana kwetikana na otu wako tinondo otu ambiro kumwa aitekele kikuma no kwetikana no etikele nundu ona kene no atabio no rengo atekwiwa eza kwethe yake nikolo atabio no rengo nicho chagwo kimea mundu wetu wakili kune ndakuya yethukisha kana tuweke kwenda kukitana muno takamba tateka kwitha na haraka muthenya wa siasa ni muthenya munene muno na ni mwasa muno na vile muthenya wa siasa ni mukube muno endake beti jone kinene nje siasa nye tamukuni wa kula yo kakela ke uneno na tongo ina ndola meti yangi kula ni ambao njakana kaitu wayuzu no ndabyanda na konjakana kene ni wamuchi we kuna zedo muchi we aya ningosyo kwa kuyingi be mondo ero tabazi ayo lo akoti ndino holo no tutabya lakini aleta kuminya no so to guide discussion kitu a public participation katika katiba
akenya monthe ni monie undu kuma saa kuona makueni na kitwi ni matatia kukulia ene nthi mawoni ona wala ni masembethetie muno lakini kundu kungi ona kutomba na wata siaya kwe kundu kwingi na yu o kaundio imwe ikalea kwika public participation katiba kuko ndani kwa nikakika magala kwa yango no na ngulu ila siaina kaundi simwe ukaziona mayenda okulia mundu makaziona ide tubitu kithisia na katiba kya siai ambo ibabe mwene ndi mukulie no imuzome kindu nesa ene ndi matinda meditie copy cia BBI na imakuwa newa mazo thiu twete copy cia BBI twete na kwatie o tubuku manele na kule itu ni twayo na nditio na kwa nenda tubuku milioni umwe yuwethia mwene ndi na cha na bumbo unaibia court ya yasia bayai public participation katika chao ka counties kinu kita na ulwa ni county mwe kanoile yuka unika maka na wetiwe muno katika kindu ni kiu cha wethe hapa tina public participation na kiu kitebo ike ndicho thake kitakwa kwa point lengi ni nenda udisapia yasa kwa nenda wete ya public nuto sine ile neta wa musingi wa katiba kwamba aika checklist kena kipo aye kingi kipo aye ndake kipo anatoka utina twana ngite sa na Raila Odinga ile taiba sio kumata aya muvya muno mheshimiwa Fred veki ndo wendo weta ndandro la wewe mheshimiwa soke makolo azandi ndo weta sindu ile kindu cha mbei yu BBI ena azukumerwa nandu manewe amena binda muno na manewe aminete muno na mana bangite kwanza yasyo nde ni yaile obeta na yiwe ni wezi peba lua baulona ndiki ya Korintho katika Korintho wambe si Biblia kilungo cha mbeba amuso wawe kwa miaka enda wakawa miongolea 3 amete ati ni samari webe binda yaile obika na kwa mabinda maingi ngaindezo utumia miyuela ekuoneka ye binda methoni ma ezo utumia miyuela miputhu na katete andu make na andu make nao andu make ni mugenyo wa kawaida yu onaguge kalonde ni wizi BBI na ina point na iba around no point around kenda ane kalo ni izia na be point imwe sitena inzeo okay yu point teno manasya mbeza ni kweto katika ward izu yo point implemented no point ro thukumoneza aya mbeza ni kuongelwa with the energy ya 35% the point implemented mbeza ni tonaongelwa ne o litona kuoneza peke ndukimani negwa personally nina tofauti nina ongweto ukianalyze ukethe ndio kiyuka nesa nona issue ino ya kumya ma cabinet ministers katika mbunge issue hizo ni kwa katiba kaituka 2010 nitwa me analyze yesindu bingi mone ngatweza kufikia bau na yu wazia BBI pezi ndo yambe iyo kuanga pezi ndo nenda ambe iyo kuanga si akatiba otete neza utumia neza kwa umwene nde wa Kenya no beti neza namba ya keli nenda ukaba kwitu kambani ati tikeba mugu mwingi ni kwetha weka lonzo nete musapotete takamba bakubithiana oyulwathana takamba lakini elate kweka kindu kita SWOT analysis katika strategy ti ya mwiso ikwe ya wamina wanalyze ndu sio the ti ukasisi threat la sibo sindu ino ingino tona kuendea nesa indi kindu kila kitono kwaisya vision we nayo nzio woni musio muno theta wa threat no sio tikela riu ti kekale katika comfort zone pandu tuye yanebyo na tuyazi ati Raila tikendo ati ati Ruto tikendo yani tibanga mikakati tuti uba ukambani nitwa ilo manakana andu asu nimatwa ndiko mateo ko kambani kilepinda lakini kwe kundu makweto tembea na kwe kundu makweto kwikia mikakati na itu kwenda ni kwa bebinda Ruto welonene abamu ni mzumbe welonene abantu bayakasikeo obakasikeo akasya ziwasya ilepinda ya mwiso la wona kalonzo amona ilende nime yakulie wakalonzo nduthi unene u bantu ba wazi ningishu yani wethia ni wa muthesya na wethia ndane kanesa yu kila chikwenda nunduwe anene ya wazi ningishu kila kingi anaiba ya mazako Ruto iti kwenda hii tike kalete ya ne muno tiwe kalonzo na keno kutembea iti wendo muwa buwe doreti
Itienda mwe ba cabinet pa cabinet. Nitienda mwe Bomet. Itienda mwe Kericho. Na ba Nakuru. Raila hii Nakuru hizo. Yes. Aya, umunthe Ruto ni watembea muno, umunthe uwiwoka. Ni watembea muno kundu kuna. Ambithitie ba Central, nathi Naivasha, nathi Nakuru na newe inaomba nonge we bandu. You need to utewa andu mo. You need to kwenda hii tike aniwe Comfort zone. Tite comfort zone. Fight comfort zone. Iti kwenda fight comfort zone. Nundu uwe ula wibo na ula utevindu kamituki. Wilio kila kitu bandu azuona masembete. Tia kana maimaso. Bandu azume maso. Atio Erastus nenda kuuta byondu mwe na akambala twiba na alama cia yesi. Yuwasize nesa. Tita bemba imwe yuti unena. Itwa mundu ayo state house thithoka. Yuti unena. Baba imba imwe. Ikwiza kwazia iti utwa mundu itu state house thithoka. Na ni tukwenda mundu wikwatie nesa. Iti kwenda mundu wikwatie nesa. Point ya katatu. Mino kiliasi ni kenano ke barawe mheshimiwa ba makuli akolwe mekese ola. Asante. Yes. Wazizia nesa hiyo. Nona ba Central. Ba yake imani. Yuba yake imani. Lao ndiyo wazizia nesa. Yeah. Maineso kwata mundu uunje nesa. Ati omege bilani. Yu nundu wazizia muno. Lo matona kwewe titatenda okamya mundu metuke. Kila ke utumaona munini wa musumbe aisembanga bukilepinda. Nikana pa Central munango. Kurele itona kwisa kwethe kanditamini mundu loka athi. Uloka atwika musumbe. Ilo izo me analyze neza. Factors ile yusiebo omonde. Ile siebo omonde. Kurele itona nditamini mundu loka kwisa wisita usiebo. Nabe okendo kengu otabia. Okay. Oyu waminana na mutu mwenye. Aya, mheshimiwa wetha wethukize kwa ibinda yasa. Nende makulilie. Na ngulika no mwe tunaotabe kulilie mwe lo kulilie. Alex. Yes, ono ngulika magezi to. Songe ngulika na sito yake. Alex nukulondwa Kangrat. Na akuna na motunga. Akuna na ito tunga. Lakini beke ndo kimwenda mwenendi amane. Kangrat inokio ta coincidence tiki ndo kina mbewe na BBI. In fact ukalika katika files ni kwithia 2015 President Uhuru Kenyatta Mombasa na MCA alama ikibila ni binda yu ni wanene issue ya Kangrat. Nondo ni kindu kitha kibyana ta mwe au selected wadi katika National Assembly with the MPs mo wa support MP no nengo Kangrat ni kendo to no bikia anduma with kindu chambe mo kumya serikali na without net iso kibela ngalilo we na ina labda ya twikanga na no wenda kawasa kwa usio kingo to ne to no bika anduni onu DC unenga ngalo kethia no kutonda kuma point A bala be ando akasemba point B na hito yuta na kalakala na numete kalakala ni entitled no na leta kwitha na kaindo ka kumbunya no numa kalakala saa 11 na tono kubika basa isu ni saila nabika ni sana na yu eka issue ya Kangrat ni kindu MCAs matweta mokitete nasa kuma tamwambe mayasia twimbo na same treatment kana twikondomwe na mbunge walange undu masakwa meka wa kuti kindu kina pegito bandu na BBI ikitete no kilo ibindano na ibuna ningi kune wazi ne coincidence like manazi ama MCA meki kuongo zaidi ya BBI mwako na yes baimundu auka niketha baimundu auka niketha oke kumbia yu wa kwata kuika Kangrat no ukakunia BBI kura ndinwe BBI best ndo na state na sindu hizo nisio ni sia nene wanini mwana FM yes pembe sasi kwetwa still on kenda withie ila MCA wetu kura ita sasa vale kwa na MP na women rep na ibela ilaingi na ni asibila sibini kama unaona kibela cha senator na MCA ndo nisibela late stake it kana mbesa math city kuthukuma mwene na bandu bala mwene bandu bala MCA ukwetu unaona bukwasia unasia na kwa nicho chatumie ni kunia muno BBI ndo award development fund nikenda withi tono tusia ite tukona CDF iko nawe yamuzo na kila mundu ni wene ona mukenyo la wicho ni wene CDF ni terete yamuzo okay na hapa keki wa mwe au kwa sina tono no kindu kitona kwa na act ya parliament
niona icio na after BBI I wish keka mbunge ni monga mama kasi kindu kindu nikikane sande ni wa national government tuete na amendments isu nikenda withie kwina ward fund manzo no getha etwelese kiu nondo ne muyumbe no getha etwelese nikendo kethia tondu pe functions national parliament ite yes na ni functions nene ta health ta kiu ukethia nayo ward fund ni kwika chindu isu nondo ni twanete functions na national government mbeza sia banini mbeza sia kangra yaonga wa na mbeza vika na sihavika we mzie neni nake ambia kwa mama akwati nange mata akwata you know what happened what happened walika mbunge wasakwa nunenga no na manda wa salon ukobe uivaya ukela muthia moi kono sitwa sesio ka oitelo oibito nezo siewa ketha cia kwisi obikiye sio swelo ni sionde kuti mbeza wanengi we nukaso bana sio sio no loni la wose cia kilelo ni su watu onela ngali watu wao nayo ila wose loni no kasi MCS no ba MCS wase jangali ningo sense wase cia mbeza siba na wose teloni nikendo ketha neno inayo hiyo yete akiliwo ni kwata no make point ya kunesa kana mboza simu sia nondo Charles nenga simu naende yoko na simu thesi ya wase wa TV se thani twegwa na nesa mwendo museise nondo twipata na kuna nene ichi kitumie tu sa hivi ani twane na nia imwe ko twena simu ya mbeno hello Mutongo TV hello twenena na ukuma va wenena na shembra kumonga lazima na kuoma tu karibu sana Shedi asante sana wene kulio kana woni wene kulio yiva kana woni weva yolo akilungula twendese wonde ni ndagone wa manzo woni waje timu sio nondo Mr. Charles wazi usini wa ni atileka tosi onge hello Mutongo TV hello twinena na ukuma va na ndene ndio mwezi kuma malele na ndezo ka ngundo no ni mwelo ele bati na utwekire na sai asante na nienda utaje Mutongo weku kwetu kitonga manzo wada mbaye mwende zao bibaya ikulu na katika no yoye maina njenda naenda umbana maba luto na luto na njenda na ndia nende lukena na kila kipo Kalonzo umejimbo yo kamba yimbo yengi akebanye na pani aumeme wika ni azila londo ne bottom up si kuma kuze ulundo na kyo mando nini newe na vina ba wote ilo nkapa na sikuka na ziredi na mutula nondo wako puuza kipuza ndakete na alama mulaka ma weba no tenda kati muzeo waka na no soku kondo au meazima oka mazembe kwitene babe ludo nondo nomba lo ne tilekanile nondo kitenda wile weka na munda batie weka na linde munda batie mundu ndo wanena Kalonzo akauke wewe kama munda batie kumbaka hapo ludo na ludo vyake sio na ludo ni muvoti okay ni muvyamo no na kangi timina buya tamkutane ne mundu akaniza baili ate mino kile haraka Biblia ya ndo kazile lwe kitonga ile kwa ludo wa biblia kanisa kanisa ndo ati kwa ludo na mundu numbola na kaekewa kwa umeza na njenda na kama inaweza ni muvyamo no aya tose onge tutose simu ingi itatu hello Mutongo TV hello Mutongo I was no comment aya tose wala wamukete aya naende kuna simu na wako na simu wethese wase wa TV no wewe asuma kuna ntwe na nesa hello Mutongo hello nitwa mwalimu angale kumaketi karibu sana mwa bane nenda kukwea hivi ni mbea aya asante na nenge wambio nesa kwa thiata hello Mutongo hello Mutongo twinene nao ninena na mwaikiwa miti
kidio kumatinga kumyangeni nyela mbimbiya inabalukidinambi kunangani moko neke nondo ke nikibitwa ila ndama magana kito setup ni uru na yuyu uru weno na vitino na bangula mtina laila na puvu nebo yu uru laila wani anakati wakataka kalara kunya kama nani uru na ndio hapo wakati na wewe kuna mguriti bao la mzonge na mguriti ati yo andama okay mya yuzi mwego na tiyo mwe ndamundu laila okumwe akendenda nimo mwenda kana mwa chiyo mwenda nombi jujumu na la mwaite mwambite ni popular ya niwe siwe ugeja no siwe nanda anina kwa chombo anduma mwende mekawo kuno mundu no mwenda kana no mweka no zongewa mundu na niwo kulongana na mundu na temu mwenda aya no mundu ni muvya muno myangeni kijoko. All right. Tuose wa muthia director Charles. Aya, hello Mutongo TV. Hello twinena nao. Twinena na kampuni mvasia. Ongelanga wasira tafadhali. Guma gome twi. Ngereze Mutongo ya kumanze. Ni mageleka. Na manzo endene ta. Nada vya kama natunganya kula bantu bamwe nikenda kalomba atome kukwate ya tena tamutumbe ino tunaona na experience ya kutangwa ya Kenya na kamba kwa njumla ni muvyamu aya ndi twango mchezi muvau ni muvyamu ndo masimo umundi chuma ikweli ati ameoneza na ni muvya muno yes twabie bala bya manzo video kana basungi akinde kila kende yote ni tunathika baraka moyo wakivunja o waitwa ni covid na nienda kwazia andwala mawaite covid makuweni wote umundi kuma ilando mambie kuka kubangithia maundu ma resolution conference muzibati ndani mundu ayuka umbe mauta kivetilo ne atete sindu na umete ilobi na itia kwatia ndo corona ku corona la zivote ni mbinge byo iyo namba ile Kenya aye bindo na imwe wote ana makuweni yonde ya bika namba ile Kenya kwa corona ona ya lititiwa tatiwa yake ambu na niko kuna ina by election kondo nyene ndiwe na musimamo na zidibu wangu na kindu chawe ola ninengeto ni enende na ndiye yate mundu kwenda mbesa mundu wizendete na ndo maikwa madale gino mundu chu kwenda imbesa kwiyo bu imbesa ne corona nundu corona ni real na ni waite andu na nyeni yangwatie na napiti asiate bana na ambunga ni mana thiki wetha ndatu baya na kula ina kunwa ingi na ndina endea yuko ukindu cha corona tikindu cha ubwangwe kweke butha na kuteke butha na kibutha na mundu lawi ujini mama na banga kindu ki na menda kuona diandu nitamekwikia cha lazima matenda na matekwenda na ono kitiwe nundu science ilie na nuzu andu magenda mena we na makaboyanga ya manenge we nundu science ilie wave ya mina obita kwetiwa kwekusio na notukikia devolution conference ndikundu endete nele kwisa kwikiwa iza unenga andu ma biasala asala nene nundu nwandu anini mekwisa ukithabu na bana umwa order mheshimiwa kibwana mwene balana ndivye na ke number 1 ila waizie mundu lote na singano ile ndaka akina wote mundu wa boda boda hatana singano ile ndaka kuandu buna yu andu ukamba malunganja kwanza ya miau aya endo andu asumo nde maseneta monde na imambetwe mabisa kuna mangava na monde ni moketa kila mundu ukana ndeleba na andu make na andu asumo kaulikalikabu andu ala memba ukine wote mokita kuolola owandu kana mundu okito mana ndebi kaba ye mani lakini uka utinda busoko mendo meando inge muno na already nambiro kwata ya mwingi muno wakuthikana mbe mundu wa covid alisa kukwendo anangala meta aoneka na indi mathiko ni makabangwa na thina mwingi muno na families makuweni ithenete muno na ndu baga kwenda kuifanya covid iko na keka wumba no tunu ende ye kuthikandu be wangili mataya ilita ukwana ndu mema ana na mema tona uteja family ko nyela no ni mheshimiwa ngaba na ate kwenda kumbithukisha nuru na kwani ona power ila inengetwa ikatiba na enende katika ya mwisho nineye bwana Eugene na ndio kia kendo nuru kenda ni itu ithionde nineye bwana Eugene wa Marwa enda kwe mundu ko kawote matuku 23 agenda president Uhuru
Kenyatta weka nundu akoka na helicopter na ilandi lakini mundu loka inga gaiti ndakavita bwo kita utua na ila na neni kitu tundu ni zona simu chakwa ni sithu kiyagwa basiti nduna mania baba tenguwe na nako na minister wa health na PS wa health na me don muikatete ukautua na mwina report ya health ikwazia ona itanda cia covid tebo hospitali ni yuzie batinda wasinga no twende neza no magwe ni mathime to ingi na makatono ingi ona ni tete wani na ndo ingi pia ndo nimeze pia ndo maweta mazito ndo family zo ina nenge mwanyosu andu mewa methele mundu akahondoka na kumotu ini wathina atinda magwe no munde we wanu isebate na mundu mo covid na mundu mwe wa covid kana mundu mwe owa ni covid family zwindwa yandole mundu usu family mbede wenda bempa carriers ingi na yuka mana after 2 weeks monathikie mundu muicio ka uthika andu angi mamukonyozu koni akekwiwa kana tu akekwiwa ndina regrets kula kwi mheshimiwa wake bwana na deputy wake manai makosa maili taitu kisi andu na nenia na mona nenia tana manaiwe lo nesa na mwa endo namba ikenda siezi ulu ona gwali taenda we wambe kutisia namba cia thea tutinda thina na kweli nundu wa undu dunia yonde ende namba siezi ulu ndatigwe saa kwetikela nauni haiye nondo we umba no izambe yaone na nundu wa president Kenyatta ni advised ni intelligence aka advise wa ni minister of health na chindu cionde ndatika ya mwiso president Uhuru Kenyatta isi I agree with Manzo and Mutula. All right. Aba president wetu kila ina na kwa namna gani? Aya namba 2 na challenge wo wa Ruto na wo wa mbai. Nenda kwa siati oka yeto budla. Na nienda Kenya mama nakana. Eka yu ando kusemba kuuma sempete mabobo neti andu mana. Na kila mu Kenya ena odasio. Ini sio na kwati kuna wakula na ndo na kila mundu ngone yakula. Lakini alama kuona ni ani na ndanga ini wetekelete. Ni mangu ni yakula. Nao musumbi ule sumbi ka 2022 ukweli wo kweli eziwe ni ngai onenda ni kinyendile. Na ndo na ngai no manenga bebo suwo ngendile. Na kenda mambe usumbi kwa ni ngendile na kenda mengwende. Na ngai yake ndo tu adhima no sumbi geta mbaya mukamba no tunenga ngo. Aya. Nundu mutumeona wetie kendu kepata na icho kwenda ndo masisi. Kala taka ngika usemba kuukuo ndaka tewe. Na nenda utabia ene tunai ndiye kuona olelengo. Tuna mheshimiwa Kalonzo na tuomba ni timu naye nene muno bunzi ona bana nwa siasa nzio. Nundu asuna ndu bakene na suna ndu maitu na kula ni namba. Asomali ni sikila kinene ndo kwanza ya Somali. Ni zandu wangi menda ulijando ba UDA cha lazima. Bai mundu eza ulika UDA cha lazima. Nundu kalata ka siasa. Waenda no Ruto, waenda no Raila, waenda ni Kalonzo ni Central Kenya. Na ningu ye Central Kenya ndineza ikalambi alwalozi wa Central Kenya maineza unena na bakwa BBI Uhuru no sikoye na akilia oiwa itumwa andu mageboma kwete unena kani minie kuna siati mina voto akata siati mundu lo kweza kwetekelwa ni Central Kenya nundu monde maite mayune ngane musumbe mundu lo kweza kwetekelwa ni Central Kenya mekalambi na mabanga mbesa sia kampeni ni sio yi na tiriu na musumbe witu nengania uzini wanu sa usumbura kwa uzumbe ukauma Central Kenya aya no make point ya na ndio ikila bandu ti komete ti mipangoni na oka nuthi wa Kenya na maiga utale mwegela musali oneni enda kuthina ondoke nuto tha uyaka yeweka na oka muimara na akathi aya yes bwana FM yeah yupo indi suyu ndu ine bau point inezu ya pa ya Central Kenya yoi tiumbanye mwitu witwata endesie within wendesia nundu Central Kenya ni apata muno ate oinde pe ondungu ngwenda kuutabia wasise musumbi wa musisi onesa yu siasa ila sikweta okuno yu ipinda thi yu paate yo monde siona interest yake mwene sina interest yake mwene eka mbai muno yake mwene na nendo kutabia peo nomba si kala on this kakula ni ati mweona te kata na mayasia tenda okwatila nzia aba atendete ona you kwa ndo kuona pezi ndo lizi kuoneka na ne uzizi nizuzi ngona na ngo ya mundu imundu umesoma aye bayanza ate onga imeno mana kelo ja mundu kala ngona you pe ndo meuzi makona hii muzumbi no tona kwetho aithetwa aichenga Raila tida sawa okay we agethetwa aichenga Raila etha itavya ukweli etha itavya Ruto kweli tida sawa
aya pesa inge tukotekala thatu kuzize tikona hii uzumbe unita nitobangi yotani na ruto pyo okay makabanga otani sia hii ki siasa yu to sia hii 2022 makabanga otani sia hii yope kwata nundu yu musumbe weta mu na ta historia ya mbe mena interest ila yake ya musi eka ya mbayu ya musi na getha ina interest ya musi na uyithi ya na bina ni support Raila indi akethwa atena interest ya musi the na bina muno pai mundu ngi ota support ona Kalonzo pai mundu ngi ota support ona Kalonzo yu mundu wa mweso nendo whatever ya mundu wa mweso ula muzumbi uka support ula wa mweso pyu muzumbi kwa ile isa support munini wake na option ya either support Kalonzo kanona support Odinga kunda support munini wake huyo yue onake mwene onake munini wa muzumbe aimanda yake 10 onake munini wa muzumbe aimanda munini wake deputy no gwetha na challenge nundu niweze ukwete Kenya na Kenya ndimba ile na wazizi andu ndeno mene ati tiende yako the alternate ate koza aki na ki tikaje na matongosia na tithi umenise miaka ya 10 na yadhala tizo katiozo ki na ki maende ana utongosia na withi ane tikale tumezie na katiba kala tinako nengwenda ukulio mheshimiwa mathi mambata baya mathi makete yei ngeweno ya opposition ninde balukile muno kuma 2017 nundu na nima mina ukethania tina mundu tutetea home mamwe kwa jamaa ati tambate mauta juu maazite ona wenga ino okutetea Kenya maina mundu twambatie ngazi ya kuua ngazi juu twigie koti katika communication ya Safaricom koti juu ona pai mundu kutukulilira thina ni mao aya no kwa tambukiwe ate uyu no ona puko kwa tambukiwe neo pepa ntwa ile ko twalikile butu twaona neza na ningwenda ndwala mekwetha maita atongo imaitu mamanda ma strategist masio yusa ila mwana wa ndia kethania nonge Kalonzo itwa ile onga mamotha nosu akazi ati yukuma yutende tu nambe inoza munene wa opposition yata wa KM Kalonzo wa Musyoka na ninyengo ndongozi oppositioning na nimetongoze kufa na kupona akwata menzi ukaonde mali kapo yuwe tipo ngukwe ati yupa unepota isi na nebo Kalonzo na ake waina mwana yucha mwezo wengo zo kutebya kindu cha Kalonzo cha abata muno aya kwatia uno isondaja bitikino kirawe mheshimiwa Steven Mwambe ni asante kana sena kwa nene asio uzibasi muno sio kuno anasikuno na akamba maitu no ziwe mundu anena against against oka alande bobe mutongo nito kamba na saizo yasia party leader wa kamba aendenza nawe nake wambo munene wambo onena kindu ki against nyene ono mbai tambete kana nangwe na tuyuzu sia kula zito ke kaboni kimwe atule jamana witu nikenda endenza aenda kamande kula ando asu na ando ala meonene wa asu meiwa asu angetu kwazia mauda mtu kwazia machao mambe yetu kukomisi kukula maumete kwa makapata support na yitu tukwate na tuyitha nundu paipandu paimundu ko manza oko tuwe akatunenga no ithimbe tukwata ni na twakwata na tuketha twi laisi twikwaza tuyende tenza nituthinza tukete kura kandoni alangi lakini naitu pa kwito tricky kula situ ke kaboni kimwe tikalekele mundu temwe ngali mwete asia ti wote enda na to umya aenda ka mande andwangi twambe tunene na wasiomwe titweke andu mamendwe mwe kila kingi onete tito ni vile itera tena so nini sia msia wa mbai kalande siasa ni strategy wa mbai kalande ukaanalyze ukakulia kesio kina chokio titambiche no exactly twikao tukosa mundu muna kesio kiu wakati kesio kila kingi ukakulia nao ba ula ubyata ina tawe na numa bano ukamana nake mukekalande ikena mukekalande ndi mukela mukaditi ando ala mukaditi ando kura dukita kukila uno idi ukano yasa no itisekebela kula siyeta go kwa ndio na bena thina wa oka kwamba ku strategize na kuosa siongo katika Kenya uno nitumoni Mombasa mainena na mheshimiwa King His Excellency King niketha withiete na atongo yana
withe na kusu cha kikabo cha kila chosumbi kila chosumbi gezo kwa tawe mundu eweka no ona weba no mbaka kwithe na coalitions na ngwata mizu siando la mumite isio tofauti okay nikata tu pela point ya weta mheshimiwa yulu wa nani na wetu kotini parliamentary initiative nicho na iwe court ya sia Junet ta mumbunge na ile kuifanya mwananchi alite ulika parliament na ipindwa aitumia muswada wa kupindwa kulingana na katiba kila kipindwe kikambunge tiki lake ndio chonda kipindwe kikambunge ejo kwenda usioka kicha mbesa hizi alite kwa award UQ account 35% hizi account 35% choki ukitaenda referendum kipindwa mbunge ona teka pindwa mbunge imbilo na na twa woteyo ni kwata ndina thiumba no zungitio tumana nundu nambe mwendi kwetikala na mbelo isu nundu imbelo sioka itwa wokotini na ibaluka inge yika nono ondu BBI yekiwe kondo wo yukoti kila yeleisye enende endo anende bagenda obendwa katiba mena mwanya usu lakini baate iwe metalatala ila ile kwa hiyo na tukasembia kiucha utwa cha umya ma minister bunge cha kweka sindu imwe onatwa hata mbunge onatwa vitu kithio onatwa egwana izoko mutata ende kotini yake kuno kwacha kile weta ta wakili yes mheshimiwa enda kuanzia kana kiucha 35% kiucha 15 cha toa mbunge katika katiba kipika katika ila ita major government reorganization nomba guess with if tukithio mwene newe tundu twa vitu kithio mbunge tundu nini muno tatu iba inde no BBI kaindo kala ni wetete muno na kala ngwemba size na ko yes ni ka issue ka ward fund ward fund nondo nielewa kana ona CDF pegged katika constitution na ona yakau o yukio county already governors siete kile kwa the ward fund but wadi county ta Nairobi ni kindu possible lakini nondo utisio ndesiete kile kindu cha ward fund na taisi ento ni CDF ni tete ya museo ndo be ward ile nenga wa embesa ni ma county ni executive ni governor kasi ya kila ward at least kila ward ye county ni yakwa milioni 10 kako na maondola manini manengero ma MCA matches implementation yumo kwa governor kwa executive lakini wewe yando ni mesi besa sito ila sio kabawo dini jito sia project ila nini sito ni milioni miongwele ni kindu kili yetu katika account imwe na yuni choto ni kuchongo asia kika hii parliament na parliament yebetu cha yudi ya nimwea kiyo twika ni kwa wenti etha ningwenda ni sawa ketha dikwenda ti sawa yuki une kindu nyende chongo asia na chongo MCAs sio fight ya siasa parliament yake kio kindu kiuni kwire ya tethia mwenende ola matongo esi nikenda sindula nini si ma account ukethio na mwemeke ya mkazo imabini ni makwata executive si counties with sio kitoboyo governor ni wesi mbeza kimanza kia no na cha mbeza si account no mpaka ka connection project la nini si ko yang ground si amwene na nengo na kusungio buko amriko ganda tutethie nthi money bill kweli yuma parliament lejo okay this senate na nduma senate lakini ndo wapeke ndo wawe takimo imo yuna momwe ta county no mabirukithie mwe wa county to county na kenda nundu kiuni kivetiwa yune binda na bati yela binda nini yuke lake tethia ne kwa governor lo kwenda uko mandu make me aneni nundu kilaki the no lika governor yethia andu amwe wa mani wa mo na ndathu mako either baimwe ao molasmithia uni ngwirikila proposal sino yetu bunge yes lakini ni tona kuka ku benefit yumbunge ngeyukite ti bunge no yebona ti binda ye okay ni ngwirikila kiuno kiki la parliament inde ti bunge na leadership ya MCAs ni so ya mbelwesu na tuimeskume na eita ya NND nundu esune ne within dukutethia county ukethia unipenda na mwe ao muna wa no lazima ngavana kila county kila ward kanengwa mbesa sia nona ona nda tuina bendo tubindu ya nundu yona minister wa county za umo assembly lakini uno kuona kile nduke ile uno mbaka yungavana akathukumithia newe apruvewe ondu tuile ju kwa mwe wala wevo koke unike nduke tona ka na tukekala nthi na tumia tawokili nyani mateve ya parliament na kindu kite kiutethia nende nenda
utumia vina guonthe lo tumika uketha ni chateja na thina ni chabika lakini umanye ni chenda negotiation nyingi na andu monthe ukethia kila mundu thi yonthe ni yetikila kindu ki ni chailu lakini ni kwati chuothe ni kinetikilitwa kana ni chailu no inzia ya undu ki kuimplementwa ndinaibona niona chune kindu tutona kwika aya kana ukibara we bwana FM na ndio kulio kiwathokanyo yutwasie BBI nthini wa court of appeal ni navitie atwasisie kikatiba ni kana by referendum ya ilo twaigwa mwako mutu the election atwazo ibatia de timithenya maana 350 nele ditala nesa mithenya de tuthindini wa election ni cho kila kaitwaze BBI ni bitie twaze court of appeal ni maisie sawa tu ni cho kila asante yu nenda utabia musiaise kana sindula sithwa asio nthe mwiso wasio yu mwiso wasio unotona kupika kwa zindu itano na bege ndu kimwe kita wa ibinda ni ibika cia kindu mwiso yuko ethwa usakwani wa referendum ni withitwa ati ni mwaka umwe titabikite usakwanini ethwa umwaka nubitie katika mwe yao unduzu ni frustrated already yani kwa principles ya lapse of time yani frustrated wondu ende yambe wapa yani ibinda kwitha itialite thianu ni kindu kitoetie kwithwa undu utekeanea no withwe ibinda nayo itumizwa pia majaji mako iyo ona kazi ibinda na majaji you are mekwenda maendeje BBI for the proponents mala mazise makasi ati yo no ndu twa utungo ikwengi weyozo ko na uko bikabala wailita kwitha uwe ibinda yethelile na tete na umapau ni kwenda ati kulie mheshimiwa nondu ithete imbungene no we mbungene itino ni Madam Gladys Wanga asukuma issue ya Skiza Tunes na nitethete andu mawathi tafadhali yutwe ba yuta andu ma Kenya nye ni mwananchi na kuwe mheshimiwa na akeo ni MCA undusu wa ward fund bai mundu utetethi nye yune mwene nthi ni ngwenda ward fund nundu ward fund wale kwithia ward yakwa ni yete kwi wiki ya moyo ni governor na ngiumia wale kwithia ward yo ni yete kwi wiki na kiumia na devolution principle and devolution ni yot 9 2010 ketha ipatoneka nye kindu kila okichoka kina tumana na BBI thikaba no juju bayiye ndukenga wale kina tumana yekaba ni ward fund si ndu ile ngizio then story ni story cia unene ukasukuma uketha keka ile muno kwa mwene ndi yukasamuka ukekoka mundu mheshimiwa weba nae no to nyuke undu kunena no ndu ya CDF of course no ndu kunena tia ndi kindu kemi ndona yu akoselela na yazi ati nyeta manzo nethi ibuku ni ya Esther ya Biblia noze Biblia nazi neba Esther ina ya kilungu jaka na muzo wa 14 na njasi yenye yu mheshimiwa manzo kwebinda thini bungeni undu ninye ne bumbungeni nenda nilika katika record cia nthi tana ambizi ondu wa ward fund nundu Esther isie eyiwe ni Mordekai wa yu Esther niwe webu ikulu na webu kondu andu ano mebaanza ko nundu mama ibi kapa we matete na make sure ni mekala methayo aya ma leka la methayo wale okumatetea ngaya ga mantho zenge yo matete na ndo kwete go getha wiga ba ona ku kaumia na yu nundu ithio nthiri tukwendea Kenya ucio kasamu kamwe onanya katiba ka 2010 kindu kila na kende kino kimo kila cha number 1 kwakwa ni yu jatumie ni kenda pio keto devolution na binge wenga anena nundu etwa no yene mali kutwa ai ati thiawa ba yetetwe na etha muikwendwa ni system ngewezi tuenda kana nayo tafadhali payipa ndu system yuka ikazi ati ngani nundu nukwendwa ni system au myekoti munenange na ngai nundu kwendwa system ndio myekoti pige ndujazi yao koti undu ezela kwa mheshimiwa wengere ni wezela kwa FM no wezela kwa MCA wengete yuko wote enda na zio mbeza izo undu sienga na zio sietwe the same nundu yukasamuka kuwa ka CDF kakongelwa kasamuka angi ka ward ba yandi tita tizi tulatu za mundu kutu tuthe na zia itu athalile yuko mheshimiwa otomani wa kwewabika tafadhali nye nina ukulio kwa ndaiya nundu te hivyo kama na mbunge ni
enda wakilisha sisi nasema kwamba tunataka ward onethe kare mbunge isu ndo nesu wengi isu wengi ukayetha po kwanza ni watu bako wacitwika kama Mheshimiwa ana Bwana FM be wathi weniwe munene ni tumania mbali ini ndio tumania mbali watu mbali na studio mbona tumania na Mheshimiwa manza timo thogene mwese yuno wethukeja neza ne matoma kwethukeja no kweka nenda kukabala be Mheshimiwa Mwandhi bano wasise be ndongo imwe siende na kwanza muno di quote Raila Odinga unawezekana kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi na maana na makwitha mayendea bibia ni bikia nicho ikitonya kuende wambe wabu kikitu kuiwa hii safari bado inaendelea nicho genge tutonya kwitha tuendelea kuona peke ndo Mheshimiwa wetie Asia Raila wacheza wa na ni wa manie no wacheza wa kwa ona utio yoko kumila ni sibayo makulo maingi onaila judges saisi utio ka matuko 21 mamu wa nano 20 sorry otwese usakuwa ni wai matuko nana so less than a year ku already ni less than a year kila mundu no ambisi kuona mbona bandu baita pena kaisho kwa Raila na ya sunde na maanisha ila woni undambise kwibanga na nazi kwibanga kwake tie unduju ukwendeana kwita kibela ti undu ukwendeana kwateana na bibi izi ni regelo watu ya no one can stop reggae ai regezu ti yesu jude kila yukwete ni eita kibela hata no tondo kwerana undu mondo mokie manokite maili no noni ba paikendo na ne mucheze kwa uno kila waisi kutoleka kwa mwiko chiko mweso wa wangima the next tiko ninge kwita kibela haya Mheshimiwa mama comment yuba nini na mzee niona okilile kiwe kila kimwidi ambe kimwidi support wale support wa wangangana na kwita kibela haya ni movia muno veki no ni ajai you point is we equality kwa strategy veki ntoita life cycle ya undu kendu chambe ya kike yananga kikabika maturity kikandikilai yuja mino ndikilai nduguza wazi ati let me engineer yakani manthanzi ingi sia kwambia nake ana asia ati nendo jo katika drawing board ninga kulule nangi mantha strategies ana manisi yao ndinagwa nendo jo katika kune bogwa njasia tikezoza ati yo onandu hangu na maiko nangania moko ma UDA mawanga ni ma UDA nendo malilikanye kindu kimwe na moyo muno peke ndu bangwendo malilikanye kwanza yo UDA yo ni yao UDA original ni yao andu baiko kunanganize moko kuya kwaza UDA no yitu UDA no yitu no ya mukamba aketito kokobethia andu alange ni ya UDA andu meze UDA na alaba seze bana na mako nazima kwa UDA ni Ruto UDA makitito front weta leader lakini UDA original UDA yoneke UDA yoneke ya mbeba no ligane kana nguligane UDA yoneke ya mbeba ya Muzambwe na be Muzambwe ndola makwati kumayele matwika amena fujo no mwani witu yuba uni bo UDA yoneke ya mbe no mwani mutongo yitu wabao kambata sawa yuko UDA yokwati kwiweta yaktaze kundu kungi UDA no ya mukamba that is number 1 na number 2 peke ndukuma ngwenda ndo no kulya kambala meomanda utongo yi meke yuati taletha tiyo takamba no te kuume natenda kwitha tiyo nanyi nundu ni wa strategy na ine ndawo mitembezi ogethe anu ni mamyona nesa ati iyo ni nonie ndisine yakana niso Mheshimiwa pandu baya pepe mathiko me baya mwa Friday ni Friday so na ninonie level ya yani andu kwitha mate kuumesia langi nundu mundu ejama kenge akuze ningale kwa kwake yukindu kila chapata nicho kina chongwenda otapia andu ala meomantho utongo kindu kila tikwenda ni mundu utona titonwa mutuma state house pala pa wambesa ile si treasury na tizitikila nati kuunde ino na kuunde andu makambeni osya ile sio lakini tiyumeanisia tazi ati wandu weto campaign jama jaku kugeta isakwa nizawa hapa hivi na uendelea na campaign na kuja kuwe tu ugeta magunia endea hapa izawa bye hivi endea na campaign lakini mwiso timanthe mundu mwete tona kutuma state ila kuikalwa mezane ya Kenya yonde na yuso ofa patengu yu mubagela tuizoze obyonge
na tika bango zikitike ndoze obyo mubagala tuwezo obyo ngekwa serikali ino yutu inayo yu itu inayo uloto no iba state house yakazi ati no rono ile state house ati okulwa wenuo akamela kwa kwenda ndio okulwa nuo weno mheshimiwa Kalonzo okay kuti the tina umezi with okay onetha andu nima andu mage kwasia hii tweke obwa isi ama muno na andu menenga ndaya andu menenga ndaya na tiasia hii pe ndu mangwenda okutabya pai mundu withiana yolu wathiana ulogeza twika musumbi 2022 no ithio ndete geto speculate na nite kwenda kumana undu andu makuna strategy na tithia na nzima ona te ntwaila utuma andu kwa ODM tumejure na andu kwa oka na kwa ODM na kwa UDA na kwa kikundi kingi baba uko na musumbi uwe na kingi tetezebela kietho kete na ikundi ziana tetumete andu na teiko manaza na ningi uteiba andu me onazimo kana mayo onazimo nimetuzia hizi teiko manate yazi ati kwa maana ondu engale kwa yewaiba mwabita mwathi state house modulilikane na kumana ondu engale kwa yengezi mwathi engale kwa yengi modulilikane yani tikale tipangite ngale andu awe wiye mayasia kana mone maumie maikwenda uda akangote mendo bagi paigendo kengi na menda otea withie ngania nutele ngalikweya nundu kwa ODM kwa ODM pe andu mabo nundu basema na uda nundu ni makwati kuona hivi kuivanga makwati kuivanga na eso ila ibindu ya skiza tunes wala nao state raila no na tioma azime andindi tioma kuwa nitaruto aya nalange maisikiro wabe una makaziki magiliteki na makaza mayukinuka bo na mwigile omwikalanga mone oka boko meange atano mumite bo mamwe kwanza etoni ni nyomo zumbe kaitoka makwete kwa nzima na ambaito na itu takamba okay tea nzima asante aya kanuka baba mheshimiwa maanzo na twenene okiu anene kila kine mathikoni atunoni ni show tena nzio kwa metho maene ne wandane kuona ndongo isi kama ndo mama thembo na nditule na nini wevu ikutea kwa yukite mwana kono wa atongo ya maitwa nendo tusia isi mtu onya kwiso tumwa akamba ingetu ikalanza wa serikali kwa miaka ingi twazite 10 no 5 ndo akamba tuzi nza wa serikali kana se yukulinga na katiba kala kevo na no mpaka akamba ngukuli akamba tuwe batato ibo yanga ibo watu nenge we nundu ngai azia ndo ma nundu wa kwa umanyi yes na mtu mwana wawe takindu kisio muno nyezela na kwete ODM kwete masungwa mundu mushima mutula Kalonzo na Orengo maratie kuandikithia zungwa ya maema na mutula yandu pe kamundu kako pe kasaluka kwa ndo aambia na ngo katomoneke utwete zungwa mundu ebida yunye na wakili wa NARC wete sindu cia mushima wa Kibaki na kwisila ba wakili nezuni ngona kwatie zungwa za andikithwa ta nengwe Raila na Kalonzo mangitwa muno ni mishuki lakini la ndiye kuandikithia mosi wako ni muhimu muno aisie katika serikali lazima kwina minister ko nyatinye monene yu kwina Martha Karua na ila na barua nende yukula kwa Martha Karua na ndiye kula kwa Martha Karua asiai yuna kwanye ne musumbe ekangule president Kibaki kana nunengwa masungwa mundu nuya uchuete na ela Martha Karua wekie consultation na kwa consultation paduka jama cha isungwa kiandikithia age gwitwa ni manzo na andikithia wethia ninye mwene isungwa na no lilikana muzila atwa senator muzila atwa athaukiwo kwa LDP ni we chairman lakini we chairman ungitwa ngumbe wa Raila kwa uba bila bandu bakwekia mathangu sai muzila yo wakando na kwata soma pa mathana kwa tundu nyengwete sai nataka mwiso nundu binda yuka Kalonzo no wayo no lilikana be binda kena sia kuna wa ya ni president Kibaki usumbe poli ukethia mheshimiwa Kalonzo ni wewe na nendo lilikanywa andu mauda kana ndiule muthenya umwe Ruto akazumbira lakini akalenjini mana tuweke sivila ni miaka mingi na no mpaka mbe ukuna ikuthu undo malangi ma vice president makuna ikuthu madeza ndio mheshimiwa lazima rozi na mheshimiwa ambaye kabadi ndogo lazima rozi mbai nai kuzumira aro rozi ya mundu akatekwa wasete Kenya kwatia Kenya juu wetekeleka ndole siasa cia Kenya ndizo cia America siasa cia Kenya sumba ngwa kimbai uyenda note kwenda na mbai ya mwikuyu kana mbai ya mukalenjini nundu ni mwaingange mwikuyu anidio mbai mwe asumbeke ndao ni mbai ngi
ombaye mama komba nyomba ile mbaye la yongutabise kana mundu lonweza support one central he full onemba no usumbeka mundu isiasa zuni yo reality nani atacha azindi watange wa masungwa ndazi undu nyana achezie mazungwa Mheshimiwa Kalonzo atuika vice president na Mheshimiwa Kibaki ashoka ingi na ke muthamo mundu agenda uthauka kalata ni uthauka muthamo aka tiko chama ya UDA na yuna ngia kamba tetanya chaula no ithia mwana nitizene asante yua kamba tetena ni ingejue mkola zijaona njao kela FM kueleza na kani kulia kamba kwanda yasiombe akamba ni mama utuzia Mheshimiwa Kalonzo musi matu wakatutembe na Kenya na nenda kwacha kana Mheshimiwa Kalonzo enda ya muno Rift Valley nundu wawelo atathiwe ni mulu andu ma Rift Valley makanu mataulo kana matathiwe ni mukamba ndia kamba ita atethisia andu ma Rift Valley ituna atethisia president Kibaki kibela jaige ndu tuose beni na thauka masungwa president Kibaki aimwe nuku tunamutethia usumbi wake una stabilize andu ma central mene kwa njitu na tiole na yule twa mana kiti ya zamana makwani maingi ayuni me mama meambia kwebayeba na maiba yeba mbe haya wasizeni tutethe Raila Odinga tunamukuye myaka 10 yes mimi nabo edo tunakuye Raila Odinga myaka 10 no mundu ndu yuko byada gwekota kuandikia ukutani na usumbi wa na wanengwa meti na belesia hata ndatu atana ngania zaniki Mheshimiwa Kalonzo tete kula undu nyandwala mela onenya pe andu ila Mheshimiwa Kalonzo na Mombasa mana nini na kingi na mana sikoi na hizo kingi ni mwezi tasoma nake na hizi ati andwala mana nenya na kwa muthe usube umba no ne te serious muno kwa Central Kenya na newa manzo tukwenda ba na tumiala atumia newa wika mwana lakini wewe anatumia tutume na newa wati thiwe Mheshimiwa Kalonzo na mutavise ndine mupita kana peandu kusumbikita Ruto matendo meani aingi muno Kenya na kweandu kusumbikita Raila aingi muno mateani na kweandu mekwasiati mukaungama mwe atatu withia anpandu bala akenya ingi ani mekuga meani na mena mugo ibalabe Mheshimiwa Kalonzo na nduka na no makupesa thi umuyati ndageze UDA na ndageze ukora kwe Raila na babe andu ndazu na andu matona olika ke mane chuma kaima ko kana ke haya FF kindo weta metuke yes yes huyu ndagarete kuthiba UDA gawezu yanga ndio yandu 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 alo ma kawaida bana isi hao si kwa kutumia o tuweka mukube uga makuli makuya monini wa musumbire to likile state house baza muno kangu tabia ubu baza muno abaza like state house na ukamakuli still kwa ati abaine nangwa kwako kidogo tu ndi mwendo muzee ndini wa kilungu cha kuombea siasa na niona mautuma ni menyu ni maingi muno mwikenda mwikaze ni muthokui mwekani usome mautuma ni menyu Miriam Muli ni karatina ku mbaka uhuru nwe mawakuka ona umundi ku ni melila na sai Ruto akaungama na uhuru ayungama ando manenga Ruto na maivata na uhuru kuyo ni mali okete muno haya uzo ase kuyo ni mali okete muno mwanza marono support mondwe Ruto ungi nake asiata vya manzo tumwesi vyo nondo we kwanza anatinda ku athiokete atasia BBI ninzio atimbesa ni mbongele sikavika 35% oila 2015 siamba kwa view tumaniwa kana mine haya okay aya uzeto Martin Motwa ni wale no abigana kuzungwa ni mheshimiwa ni ndeni wa Facebook yale Facebook live to live ndeni wa Facebook Mutongwe TV. Hello Mutongwe TV, just tell Manso that in 2017 Raila told Ruto that Ruto will need him, that is Raila, when he will be seeking presidency in 2022. Now Raila may have to revenge against Uhuru after kumuruka BBI. I will not be surprised with Raila Ruto political underdeeds. Finally, ambia watu wa udaku party that it wa UDA hata Mudavadi akitoka oka Kalonzo can even pick Fred Matiang'i as running mate. Mutongwe TV shambiki number 1 Joyman nemo vyamo no haya ungi yasia chama ni UDA kwa Oyu Kalonzo Joshua James Kadhili
tunenge koti ndaya naende nimo vya muno wakili James Kadhili ula niwe atoni wa kaunti ya Masako. Eric waka moya yasema anzo uwesawa kabisa naende yu kanezi yokidevelop bwana FM musia hizo zwazi ati chama ni fulani kwa oyu kwa oyu na nendo gutebya neza ndeto ile sigwa nene na ile zi Biblia na ino zi dhazi ya zani nundu muthe katika siasa nundu mwa ngili nundu nituonete neza yu ona yu andu ameoshangilia mayasha BBI nundu nebalukile Makadhi State House right niendo kutunga 05 na angetunga musiaisha na mukamba wothe 05 mayu na mazungwa makoniwe mathela na twatie twamanya kana pe mundu wasinda na mazungwa nonge wasindwa na mayu na wa mazungwa wethe abatengwe na bitha mwingi muno na twethe twezekana kula 07 tuingenji na referendum ile 905 mundu wa mazungwa akoka na batengwe wethe ila zikula ziambia kono izo nduziukira izo nduithete niziukite agire ndo gutabizio ba mundu zindaisa kuka yuko uyi bahatu kwasia hii bahati kwasia nundu akwithiwa mindo ino ni yabaluka ala pe ditabe andu ma benefit ma kikundi fulani bai benefit ye bandu bai bandu bena benefit pikaba na nenda ukutabia nesa oyuti unena ba tibaza muno nagweza kwasia kananga nenu utwikia muzumbi na kwanza nienda mheshimiwa enda mheshimiwa kwanza we nundu pepa nundu we mheshimiwa na we mundu na nunena ana wimi nenda ukutunga ndeto ni angaine sapa yandi mwa 18 nangu yati ndeto yani nisio sitha yona nenda wazi mundu zwa uda no tona izo twika muzumbi tira akatwika muzumbi muthoma no tona izo very good yupo yundi bokwenda opendwe dukato koniva mwindeto ayena ndona ngira weto akani correct na asiati correct tu nenda kwa mheshimiwa muthena umwe pengine tukatwika muzumbi na acha vice president yes endo langi 10 ni makimie ikuvu bayo mo azumbe kandaire ve mundu unambiye ve kipato cha vice president na deputy president but kwa na nenda osebyo akamba kindu kingi kimwe katika serikali te anu akamba megale mesi ati undu yu katiba kailie ibe la sio minister ni 22 undu ba kindu kingi ke ana eka president deputy na ministers yu kindu kilato kwa to kamba ona serikali ona yikuona yeye no kibelo kimwe cha minister na bengine kibela kimwe cha PS paige nukengi wona mbewa amboga ati mheshimiwa Mwanthi peke ndo kwenda weta na wewe weta kindu kilo weta nienda tusisiyu chama cha Wiper na kila we member nikithitwo muno na intuonete ukamba nikilikire no gisethia ndio kina ma MCA aingi na ma MP aingi indi neba no kiona 2017 twasisia kwi andu me ukamba manyuvirwa ukamba na chama cha Jubilee angi manyu bana chama cha chama nisio kiembingi UDA nene yokie na nelikile na ona mwanzi ata UDA nelikite muno ndene wale mbeta yitwa kamba mundu ngina ina akyo ba mheshimiwa wange akulia kulyo undu UDA ilikite kamba ni Wiper ilikite kwangelekanyo ni ilikite ndene wa Judicial county kwangelekanyo so wasisia wona chama cha Wiper takiende monopoly ila kinatwa kinayo taende kwithethanete wesongea kalo kwenda onena beke ndo kwenda so kino cha mbenye nenda basi ati hewo ndo manese na ku proof ona twathio ko na twathia takana kesi yako ni mukamba wa icio na nini sisua ne webika na kila mundu akenduka wewe yukula undu mheshimiwa kwa sia kula sia Kenya niko na wakembai kila kana ni kesi yoka na nendo sisie no mimi ni nivetukie kibela cha senate ndo kenda ko niwe ba masako ino yes tie UDA ndina iko inayo kunene kunita kibine na sembete yo lakini wasise utikamu ya ikura isi hapo noi ndo na kindu kina usomerisi wewe sina usomerisi wewe yai mbona ila patrikia yutu ando reality kunoi ano mana sembie meno ko ma kuno kulo sio ndeko amazo kama kala ndio inge mambe sio kwa sio na ko UDA you know kindu kina ineso mwenene ninguzo wangu nengo o scenario yangi 1997 twaina madam Charity Kaluki Ngilo excellency governor Kitui na eleza kibila chosu 1997 na thiukie Kenya na nyina sisi no newa
itu kama sana mama no tawe wa yo lango na mbewa Ruto kala uyo mundi na adio kamo na mautikenya sujo ndese la ne etu nuete nenga mazai mama lakini suola kwa mukie kuna kurela siago dia sona ko kwetha ndo mayasia ko ke ndo mena Ruto mangando ni mauda nye oyine somba ya idiesu suyo ne we wecha okay la kila kula wana sia kila ndo na meno kakwo yes na meno kakwo maka kuna kura kiko no kona sia kalau ko nitulika oku ono tulika no ntinde yambe atukenda na kura kila bantu lakini kwenda na coalitions yes no ndo tukwebanga na ndo ala no tuize tutenda atongo ima those other regions tika katondolika haya pege nongona tukatunene kwa metukikicha Supreme Court Mheshimiwa Manzo na Mheshimiwa Wanwangi ine bilikiri nambo soma matumani wa makuvi mevano. The Constitution of Kenya is for all Kenyans, not for political elites. Any process of amending any constitution should not be pegged on any election or personalities. Uziandika kizungu ni wakili James Kadhili, usio wakili na waandika kiu. Na kiu kina somi ni majaji. Njuke na somi. Agirita upiki kila jaji na nene. Egete kwoti ya. Nemu vyamo na wakili. Leo na ade mwenzi na Asia from Motiambua. Tell Manzo I love the way he represents us. I'm in Muranga and the people here recognizes him because of his role. Tell him to try senatorial seat. We will back him up kijana mwepesi. Uzenga takosia Muranga. Mutongwe TV chama cha Central ni UDA na maungamite na Ruto. Kalonzo akwatane na Ruto. Usini woni wake Lewi Bazu. Unona ake etowa ula kawetu ayamakamba but tuikakengane mundu wakubisha na Ruto ni Raila ngai umwe. Usuazi mundu wakubisha ngai umwe. No, usubayo mundu ungi. To react wake Mheshimiwa Manzo. It was never in the Supreme Court. Zodi ya. Nuko na beno to ni by the way. Pepe mama iseme ko the Supreme Court. Na wa the Supreme Court. Nundu kona kwani yenda yekube mono. Na no zeto na kwa saba. Nundu ju Supreme Court kwa kizungu enda on points of law only. Supreme Court ndenda watu nati mundu ne wate no enda Supreme Court. No mpaka uthikwa ni mweawipa majaji a 12 umaemia kana makwatisia wrong kuho ndiko na ani zeteza kubenduka unaona mpaka Supreme Court ngwa tukayikwenda Supreme Court nenda ni umwe wa mawakili ala mathi kwasya kana BBI inaina mathina yuthi kwasye ni ku support na nina rabiti ya opponent ni ku support ya kila kikitwe ni high court na court of appeal na nenda no mwa mawakili meme kwasya paiki ndukengeke benduka aba imwe ya mutule ni majaji asunundu wenda uithi kwasya majaji ni mana petisi mwe ya muna kondo unithi ku support position ni lazima na peke ndukengekwa ulikania kamba tunda to hizo that wetie siasa ni mana endo ndingwa kula ndio mwandi kula na kamba la yu tukuna kula ni milioni umwe na nusu na kamba lange matonda ukuna kula na makeji andikithia kuma ju mpaka ivinda ya mwai wa nyanya 2022 tina kamba milioni ile matonda kumilia wasia kwa hiyo nadhani uchange abana ndwe kula tafadhali kuandikithia wa kula ende ya Clevinda onaiza hii IBC no ende na andikithia kula makuweni pati vindo andikithia wa kula na nona ya majaji ma wetu nona ya majaji ma wetu mazia registration ni continuous. Okay. Kwa una mpaka wakitithia wakula nundu nuende tafadhali. Na we mundu we miaka we kibande na we mundu muima na we ze mundu muima. Tafadhali enda wandikithie kula. Na kenda we the you know to maone ni siasa kwesela kula. Aya, kana wasasi munenda wasasi mosia nondo tumine kilungu nondo masama itu nona na omatuonya Mungu kabisa. Ndienda tu zose lo abamu no ve mundu kana kamba masia kana ndawa ya kubose nenge choka ini na inge tuende yo hivi na ilengi ku director nenge simusia nondo yes hello Mutongo TV hello Mutongo TV tuinena na ukuma va amani kibama kuweni kaoni aha karibu sana ni mzungu cha rudia mwe kilijua nena cha BBI moza kwani mazako ndolawe
ona wifi ya izitwa ya mutongoi wa UDA nondu mazazi anginde kabindu mutha kama ayezira muthama maevuka bado ko izitwa cia Agnes Kavindu muthama nio maciaci ake muthama ima muthama Teka mozie mundu ungi maitha macho Pesa siasa strategy. Aya, siasa imebango. Zina mubango wo ni muvya muno. Aya tose onge. Hello Mutongo TV. Hello sasa museo. Ni museo to iwe. Ni museo ngeze sezi ni lazima no. Mwagere. Takere. Saka Na kitu mako ni kaka nzangi. Nzangi karibu sana bana. Kule yako nienda kule maanzo ati. Kule. Nitonie maiko ne ambimbi ya kula pa mbungeni. Maipanga ni nzeo. Kama na ma MCA. Yoi maanzo nene wabanga yu akadikoti ni akikupanga na mwisi ni ndani juma kosano mevo meki ni moneke titi mago. So ikula kwa nikulia ati na ejime wazimo ni masomete mbimbi yetu ndo mwana itideri saa misoma hii. Mama iko na kula mono maona makotazu mone kiene koti umoni. Yu ikula kwa nikule ni tongwe nundu yu moni mako ni yekula ni sawa. Manzo no gozongea. Manzo no gozongea. Maikuna na maikune kula no mene makotano koti moni na naso mami yao. Kila kingine ndo bongeta manzo. Manzo ni MP wa kwa bandu weta wijane na ukandi no kwisenesa. Manzo malelu no rutemete nesa. Naka twete ya masibitali mataketali. Kwa wendo langu ya maibu wa manzo tima kunga lidinye ni waguna manzo ni mutongo ya no tukita nesa. Kwa manzo bongeti wala uwe muno. Asante. Ne muvya muno kalogizangi kana ne mbucha ringa ringosia the river. Aya tuose onge. Hello Mutongo TV. Hello Mutongo. Aya wazazi munena. Wazazi muweto ki ndoto. Aya. Hello Mutongo. Ya ni Isaac. Isaac karibu sana. Umeteva? Umetengale kwa sia Masako. Kibege ndugenda kunenea. Na ne yolwa no isino munene aisiaza lakini muikuza IBC. IBC ni wezi mepinda mangine toka lokasi ya mono. Tema tuko tiko na kula ate kona netabita lakini kwa IBC yuka ila ya musuano ite ya ne ya balucha kula zitu. Na naliyetika mawazo ma Chebukati na Ruto ningwa na Ruto ena akili betukete ya Chebukati. Yes. Kwa uno uzio mugezi ya kuwete amu maibizi ba makambo maonji no ndi matu ba lokasi ya monopio. Ya alafu Kalonzo nake aida ni mbeza ite hapo sia kumanda kula kundo kwa kunge hata utabete sange unaenda tekito sanga. Temu support mwa atembie kila kona. Aya nemo fair. Okay. Tuwaza nge Charles. Tumini bwana. Simu. Aya simu tumini yavo. Aya kanisa we motumadi mebane kenda musungi. Watu tumeoka. Mwisu kuwe wakalenga chama ni UDA kwa OU but ODM na Wiper ni siama siatene na CSK. Isune siama CSK mbe wakami. Okay. Anthony Munyao, I like the debate but Ruto si mchezo. Anthony Wambua, point blank, tell Mheshimiwa Manzo tuachane na mambo ya BBI, just encourage Kalonzo to go outside East Kamba area and look for other tribes from other regions. We know he can deliver the presidency and he is the best for our country. UDA, it's nonsense at all. Woni wake Anthony Wambua. James Chalo, ni wa Mutongo TV ngedi kwenyu inyonde aume asume na oneni wena lato big up gentlemen. Madekada Alexis Manzo we Mutongo na ndeto siaku nisia kiongozi tavia Muvese Kenya yonde yomwese ta kiongozi mpenda amani. Kalonzo, if serious, he can gain 70 out of 100 in all communities. Hallelujah. Wamuthia mukangi woso siasa sia Kenya sie na otata kwa oyunondo vayimondo wese ula ukatwika muzumbe muvya muno mukangi woso twambye balave manzo ngwa mwenende na wena na ndiasha kanambe ne muvya kwa education monde. Yes. Kile lokela kinene kiwe ni kicho monde to ije tune ne obamwe nitwewa feedback nzio muno kuma
kwa ene ndala mesia yesia na imwe nzeo sia nengana ndale kweka ningutikila na pyo kana mheshimiwa Kalonzo no wailete umukamba ni pyo na akamba ndiko na mailete kukakutapwa ingi undu mekwenda kweka na balata ilete enda tui na nicho no ni elama na yengaliko sia Mombasa mamba kuthikilivi na nuende kundu paiye pinda ona thimwe mheshimiwa Kalonzo utendwa komanita nandu obisini wake lo na lonjiwe wa presidential ono kati yo na UE obisini ende na ukomana nandu kuma kuna nundu no kalete parliament miaka mingi ni wizi andwa ingi muno amwe maya jumbe menza angi mendeni kila bandu Kenya pati mundu ai mujumbe tene kana we mujumbe yu utesena na mheshimiwa Kalonzo na hela wa vice president ata namba kuka yuko kwata na mheshimiwa Raila wasukumiwe nando tondo kwa amwe wasukumiwe yu aina bina mwingi muno otondo yu mheshimiwa Ruto wina bina nundu wake kibela kisi na kieta lakini siasa mthomo wa siasa kama kiwetwe saingi nundu mwe amethangili nikwe kikaondo nenge BBI ita namba majaji banda namba kwa mwayambe ko andu maino na regete za kuungama kono na kwacha nobody can stop reggae nundu God can stop reggae na nomba na ndisyo nde muzakuiwa ndisyo nde itongo yaga kulingana nondo wenga yukwenda nomba ka twambe unenge ngai mwanyo su na tuibo ya mheshimiwa Kalonzo afya nzeo nanye ni mwene yumeche you need you tinda makuweni ndo mama kuweni ndemetse nithiuke nake Kenya na nini ziwe nando ingi Kenya nundu nitubulanga nitona ndo kuma ala twazoma na mo okusia sana wambunge na mbunge ingi ala tuunena namo meanza ni mathini muno siamane ingi nundu wa nomination ni makundu kwingi kama te ukamba ona mangava na candidate na senator na sije tuenda ungama na chama cha Wiper na nupa One Kenya Alliance kanda pia tuenda uzovya One Kenya Alliance kaneta NARC with it is a party of parties now either nomination teke kondo tuekie tu wate mode yesu juzi bima tunapanga na Ivasha na with mundu la woka oko na ndoka na chama chake we muyane na nomination sie kwa tuizi kulingana nondo kundu kweno ito with the network kondo tuekie tu tutenda mpango wa kwenda kurepeat kila chekiwe tu katika na kadatu mineba unenda kwa mukamba mbe tukakwengo ndiaja siasa tumeona wewe kitu kizio ila threat moya aoka na noto na mnene hiyo ni competition na siasa ni competitive kwa unaitu nituende na hiki ya mipango na nitu compete na nitu thiuka uwe nende makulia thiuka kila bando tutite kula tunengo ila tunengwa ila tutaunengwa siasa sindo asilio ndikulia kamba tukenda na kindu kila kinethiwe kuwekwa kwa ngengele ona bala no kisio na kenda tukamana na tukasoma nundu twanengane visa ne bebe mama wona ne ni anasia ndeto izia ne nwambinge ina nene abo kwa ngengele indiwe amba konja kana ka no njaka chao yesinza balo akatatu wesio kelela ke umwe mama mjana bikieneza muno nundu tunatulika dije kanambe timbusi nenda kuya akamani tutatondo batonda kasi ndisi twanengwe bata mbelusu tona usukumeyo kethia mbeza nisi abika mashinani mangaba na mayuki ne andonde ni kindu ke muhimu na ndiacha kwa mundu la wendo akosewe twatizia devolution conference twikie kwa ngonzeo na kwa wendi musio wa kamba onde na wandu mama kuweni ndiba devolution conference ndiba ndu nathi corona yao leka mundu corona ndethela muthomwe corona yao leka nini simuthenya wa devolution conference nugwikewa na gavana na COG mena mbesa cia ku compensate andu ma biashara ala menda mundu anathukumie no nie mabisa mambetwe kuma maseneta mamangava na o majumbe mbesa yo ndai ndwe natumikie bau ngala mesu serikali nena ni utungia na COG ni utungia kubeketha na wasiwasi na mwana biashara wonde windu aendio asara kanondo nekie nyene wokili andete yake ndivitu mukulia mbesa ciake aibo ni COG aibo ni gavana kana aibo ni national government na kitu jambe nundu nie ni mathojapo ngamba kwitia mbesa cia ndwala tena mbisa mukutano mana atete muno bethe ana biashara tumeke story hizo lakini temeni mtu usubia ni mone ambaye tia mbesa tije ni tho jandu bunenge ngai atubicheko ninye ni ambaye tia mheshimiwa Uhuru efau na ambaye tia mbesa cia ana biashara nundu wa mipango ile na ndiye na kunikia nundu yo thati je tiete corona
Haya, mheshimiwa tubize bau. Asante. Ni muvya Tuzo na Mungu akamba ombe. Haya, FM kunenge natekemo. Asante. Ndateka kwe mwana ndo ametumia kwa sia hii. Undu wa mbere ni mubeana undu wakwetha twi batu ine nobo wa mukamba na mukamba niti kwenda tikyo masabu nesa tithwe ti serikali ni lathukite ethwa na twende ke sabu nesa tithwe twi serikali na yukite kwanza yazi kipathukani yunye be strategy mwana manenga na strategy ngi 13 izu na manenga no kai ni muno na me ati othoje ngo manenga azandi na me ati undu wa mbere ti undu thuku ati ti undu thuku ati kwitha na ciama tandatu na kimwe kwitha kibaya na kwitha kibaya ati undu tu ti uthuku nundu iti kwitha titete nesa na iti tamino te ya uti the tezi ati nitenda mundu mwa uruma state house izu ni point ya mbere point ya keli ila tiendo mantho otongoi kwi kundu tikwete kwasi otongoi kula kuona naje kana nitende nesa kana tiende nesa na kuniku ni ki urban areas na ki urban areas tina kundu kwile pombe wa Mombasa na bagi beta wa Ilobi wala banange ni Ilobi tele kwe kulia ati taipandu taba Ilobi ituna atwa twina ibela cia kamba cia jumbe yo twinasio ituna atwa twina ibela cia itwala kwa twina ibela cia okamba na especially langu nena okamba ni endo nena muno njeke cia waipa nundu pesi obo lakini cia Jubilee na twaile kwa twina ibela cia okamba you asizio bandu ta Ilobi county nene ta Ilobi wale otembe ogethie kibila kile na jua mheshimiwa chele kwa neo kemo Embakasi South na yue taizie ba mheshimiwa Mawathe taizie ba na woka buye Embakasi South wali kango buwa zizo ethia pe MMC yangi matema akamba ati na akamba mauzie ba hii strategy ya mbele tuonye kana ni tight strategy ya ba mesane na nitiendo memana neza nduti ukuna strategy ya mesane nikana tika succeed ya neza undu wa katatu na wa mwiso kabisa andu make imani pe undu makona akura na andu ala mekuona andu azuta aniku maikuona neza niendo kutabize baka na andu azu historia yo undu thithitu thili kumata kwata uhuru mabaluka cia kadi yoke kabonekema meta on block na makaba luchoke kabonekema you can like twenda tigeso kengo ndi kuona maithinga lekwe andu azu makaba luchokura yoke kabonekema you tanula oka yaile kwitha nawo o yute o yute nikana azandi nikana yu munene wa andu azu ula uilie kibelani ni wendo ziteoka you unduzu ukaendea no yende we serious with the how can they end nai izu ni sehemu ya strategy nyene kwa tisi akamboseo na sezi yao ndama mutongo hii na ngaya mwathime asante sana ngeza kweta yenge FM mheshimiwa ni asante ni na kwa nenda nambeze na usunga pe mutumio kulilie culture na the zito mheshimiwa na ya Andres no Andres izu tuminite no kulilie tene bibia ile twakuna no twasiaitie no twamusome tene yes no nikana tumekunia tukune yes na kindu cha mbere tusungiye ikulo yake atoyasyo kindu cha mbere tiku court ndinasia kila kindi ni wa bimbia ni kithuko court ya isi a process mitalatalele nate ile ate iwe dai correct na mitalatala ndiavalukila katika county assemblies kaneka valukila katika national parliament idita kunea content kana kila kindi ni wa BBI no kigata nicho chauma ona beza cia world fund no ze saige Kenya nzito sisi muno ketete usisi ete ukula ni ai wengania aite chao atilio kule na kwa nebike wani chao no tutone yuna dina kendo no yete wa okimwe nini no ikasia oya mbona mapata kenene world fund ni mbesa cia topic ya mwene ndi nikamutete muno na tuto request mheshimiwa kana mukuu kwa kuwa tikatonga mubea na sio mwe akenya makaulilikana na bill tesu uko kanayo no amina biyu ko kilango eta ende ningi mina nikana nitukwena naonena na kamba ondela lamai niketha tiende na kwitha na umwe nundu umwe gotio manda moja ni nguvu tikatona bikabala tiende timu vya mwana watongoi naende mwendo musei cia nizi motumani ni maingi vyu Facebook ni muvya kwa ndo wendo la mona ni maingi vyu na nengi
mema igoro izo soma wonde na ala na ndana soma menyu ni mondekea mwigesa acha ni muthuku na indi andu ma ile itatu kenda imwetana ni watene mona SMS si vita paundi isu SMS yenyu onde twithana madam etwa Elizabeth Kanyiva no mwiki abo graphics designer wetu amwiki abunesa na indi ndimino kila ni soma otomani wa muthia Mutongo TV BBI inaitomo ya onene. Glory be to God. Ambassador wa miti Dr. Mike Mwendwa ni muvia muno twithona nake mheshimiwa Daniel Kitonga Manzo mujumbe wa Kiliombunge cha Makueni ni county ya Makueni. Asante sana mheshimiwa, netomanda na muthenyonge twende na kunena namba ya Mukamba ndi twithona nake bwana Fred Mbadha kana FM na indi ni political analyst muthoimu wa maundu maki uteti ni gwati ni mwethi wa muyenjoi kila wethi wa aimwete na indi ni muvia muno Fred netomandana na indi twethwa nake mheshimiwa Stephen Mwanthi MCA wa ward ya Kalakala Katine ward ni Vandhi ni wa county ya Masako. Mheshimiwa karibu sana muthenyo ungi twende na kunena nambai ya Mukamba na indi na kwani to Erastus Kithuku wa Zomo nditongia muvea alama vikiena kwa ile kilungu cha Ikumbi ya siasa onde ndi matongia muvea we mwanya kuma kwakwa ndikwendea kiwio cha kwaila na wetu anesa ukomena mouo na indi niona netwangie tenda tika ile topike Monday kwa ithio ina evidence yo mwamukie bya nesa na mwikala mitamboni ya Mutongo TV nondo no ithi tutongo eti ndini welembeta yitu ya Ukamba na ndi isionde kwesela mitandaoni Facebook twati na ni Mutongo TV enda basa YouTube subscribe tafadhali tinakugera subscribe Mutongo TV official YouTube na ndi via ndini wa Twitter twati @Mutongo TV KE @Erastus Kithuku kwa oyu tiwanesa.